jo topa nsuo topa ehase be 5:30 mu hono mo ede banoa ena atiegum sa ejibini se bia wasori anopa ekra no a we ye se ja wupia bonten no nsuo no akwa hyefie tweri amponyankrompo no a enonim neye ena oye ma ne ma oye soso ewo ni breme bia yekoi yinu ne ebekwa akohia no wakwam enti se ne eja wose ye ntwe kakra ono an ye da no ono an de yekọ ede ba ye difi ene ye fi ba mu nyina ehyenensa enti eda no asebio se ne soso no eja wode adom yen na anopai ketrema edabodwem mojedie mafusane yanti atenkaboni bia na inum petutua no mpeso we de teta we de so na odomfo no ede yenkwa ache yen enye de bia meka kiro se enye ya hoden enye yesika bi enye yesuku bia yakọ enye chese ye dibre bia yekutakuta ewa adwumam ni omayimo ena nti ade ache ye ne obi ho no ma ade no ache no de na so ne nansensen wiem ewo konfa no chi ebidie nansensen wiem ewo kolebu abaya sabia ebidie nansensen wiem ewo 37 baby awo bia ebi okra no a ene tibia owom ade ache ne de na so ubesu ama no baye de twere amponyankrompo aye adom yetikura mo yedwe eso ye be complaini ya na se ye waya ma e bia wose ade nyina mu se papam se ye bonimu wose ye nanase wose wonim se omma de ebre yenso emma yenso enti de ye namu no se sika na ne bi na obutum se enu akra wo koda wani die se empo o de wo so o yare onti apo wose omma de ebro yenso emma yenso nyankopo nim se sa de no a enawu namu no sa situation na uwo mu anopai anase uwo mu from enra na jo enra de besi nne no onim se emro wa ho oden so onim say you can endure it enunti na wamasa situation na abano and sometimes some problems way and kakra no a ye komu no prepare yen for greater things ahead of us preparing for bigger things ebia enam kwamu eba enti se ye sitie bia no ye hwese otwedi ampo nyankrompo no woni nim ne ye na oye ede ema yen ewo abre nyina mum menim sa no pai yempai ba ya bo yakọ ekotodwenim na ya bompa no se yensu fra no dehia dem na obeji yenso na wasaso obusa yense ade bia ye bebusa no ewo de dimu ewo empai bom no waso ode bemma yen na no pe problem ne sei obusa ne de obusa ne sika obusa ne duane obusa na tade obusa ne bia ode utibeto na wonsan kai na mka mu ba kwa komato ye mate anope mama watia mo akwaba ai anope susu ya sori se de da me kanu no aposifo beko a teacher fo beko akọ Saturday classes anese fo beko doctors beko obia ansamtwefo ye beko dwomfo kọ carpenter for ko mason for ko obia eko inim so cheso nyame no a oche e ma ne so ne maso no obecha manaso yenso no nsi edikan abo se me me time ebo studio ha se ya akasima be dumienu be 12 minutes na no nso abo enze se no nsi edikan no ebotwa mu ache but akasai ne toso mienu ne mo no o me mu anane wate o me mu anane da kwa madi anchi yen so ati ase yede na se yeni nkomo anopei Ghana Fapem dwumade ya tena se if the samre ya kosi se no nkono bebo ya sports team ne beba besum na omode de edi adencheche wo sports no ni ade ade a ebeba ne yesi Ghana ho nkonya yedi Ghana ho nkomo ye beseso adwene e de afa Ghana ho na ya hwese ye man no ye de ebegina ba bia ekon bedin ede na Yaw Boama Libya Borga Saturday bia Jami so na me your man in the morning Saturday. What I say? Brutal bright entry and na ebo mi chi domano pay. Mi ama konto ma hine ya dubu achi mi manachi. Mi nimze ja akura adwudwe no ho
egu mpem me manache anopai Brita Bright entwi na ekeka dwumade ne nyina sie ne dia maye na yemrante ne yemabawa mo Sompa FM ne Sompa TV newsroom eboye chidom anopai technical no Miami New school fees ene Kelvin ena ekoba JC simpremu da bia meka so bema ba kopa ohofia ha sei ene ekoba JC simpremu onti ase a kotopum Leg busumche kone kotum ekoba we number 1 wati eji omo na ebo mi chidom anopai ya baby a wo bia ko akoma to yem dampenim wo de enso ne te kakra wo adwuma na wasore ko badempepre ho me kra me nam kwa mu a me be nyina no ye mia pio ho no a nso no ase apegya kakra menka se ayiri pi me ha mani enkanesa but apegya o baby o hono mo a nsuo no ase ababa soro kakra enti empepere ho anopei manente kakra na nsuo ne ntwetwe kakra ansa na obeti esi abonten so a wate edi esi abonten so adaba force so agya mo amutira ye bi amoteka mu so no ye be stre drivers no se ekwan no so aye topa ebia ufri akra ufri sunyan ufri tamale ufri cape coast ufri ebia seshi ena wo head towards Kumasi a ye be sere mu se nsu to e wa Ashanti region pa enti ye kwan no so be ye to enti muntiatia break mama mo nan no embembe break no emfama yen na momfa kwantufo no emedru adawafo no so egya mo so AC ni kakra so hu na ema mo windscreen no enintimi enye dry kakra mamo na wiper no so enye adwuma ema se be ya obehunu wanim na watimi akọ na waba na wa pedestal se AC ni enye adwuma pedestal bi e mu onwunu kakra so hu na efa epipa ni mu na ma nine bembe break no yenye ne kakra enkakra ne mfa adwumaefo akwantufo Ghanafo a yekuta wo ma no pay edi wo mo kode wo mo aba no yentimi enfomo enkoduru meda se sa no pay waya so na watie mie na watie mafutue abusia yankoma ye ba bedi na no pay so no wo ho kwan se wo de wadwenkyere ene unsusue eba wo yen social media no so a anopay Facebook no enya sem ketwa ba hu se nana pon edi kan ewa ha sei on the honorable Kennedy ohine Japan o mawa bra o meka ne ho asem ma ho se na pon bampra se o ka ne ho asem anopay James Owusu also here live from Accra and NS Dakon o say ya good morning minua Felix Opon o say o hwe yen di free bampna se Felix Opon me da se o say share the link ntina je say so o share link no de amayen and Felix Opon kro no a or say Mr. President would disappoint you this year Kwabre East and ne Mpotemum enti o kai ho Facebook wa abusia Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and YouTube so Sompa TV Ghana and Sompa TV okay o hono a you streaming live hono a o contributions o suggestions no and o observations nyina wo de etoto hono a ye guso a ye di dwuma no ye be kenkan de amount kama no pay na bia text message and answer WhatsApp message and our person what they for 0243 220044 so ye be kenkan the amount 0243 220044 so text message and answer WhatsApp message you ba ye be kenkan the amount you guso ye di dwuma no so see bie na mososo mutimi fra ye be ye no dodo na adwene ni ba akofo tirim mososo mo de monsusuye ene madwenkyere aba be kan ho am ye di agro na anopay mama wa chi de na chese ye nya adwuma kakra anopay mama ye betu mi biara ye fambuwa ye mantana ansana yako nanu omoye biko enyanwe edrumi nusu yensu seyebeyebi liatuasu
Abusiafo nti sani medical kano yamamo akwaba amamo atia no pe yediga na ho enkomo anope ani da kwan say His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bia na o meduru kura na bi onam kwam a obakumase anope ene enyuma mienu na President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo beye ewo Ashanti region de edikan se ene onani be kire tepa obekọ tepa abonten so President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebekọ tepa abonten so na odu tepa abonten so a ade a wono ekọ akoye eni 2023-2024 cocoa season no His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kwa obekọ tepa abonten so no obekọ na wakọ akobie na new cocoa price cocoa boa yede ebeje cocoa bag baako yede beje sei ni nyina eho bo His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e de bekọ akotu dwade e wo tepa abonten so menim se cocoa board penny enra wonya media engagement kakra e wo Kumase e bobo nsem so kakra cheche nsemu kakra e wo Kumase ne de di kobe bebre na buzia cocoa akuafo ne de adesre to mampeni Nana Addo Dankwa Akufo-Addo anim but omade sre no a omade to President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo animu no yesoso ye hwehwea bi na ye hwehwea no yentete eche se president ebeka ne nede but yentete se cocoa buo no ombe pejam e de akwa kogina be 1380 ebeka kogina be 1380 per bag na che se 13.8 million ma menka ne saa sebe ya obetemase ya na namna kuafo no obetemase nti na menka ne saa no nti sane ye tete ne se saa ne ti a president ne ba obeba tepa bonten so no cocoa buo foforo new cocoa price a omo edebe ma kuafo no bag ba ko bia ebeye 13.8 million 13.8 million o de ba isika foforo imu a ebe 1380 Ghana cedis na 2018-2019 national best farmer edin semsei eto yenim so mbesre president say onkeka no ne bo no so pegemu a yesi afi Cote d'Ivoire fo koko no asai pa enam nsuo na etoto ye no ene yare bi e ba ya Cote d'Ivoire koko board mpenimfo ama mani anko ho enti ama afi omo koko na ntimi anso kra ba Ghana mpenimfo ehu ne ntam ede ne magugu akwam yesoso ye de na suye nti se be na world cocoa price no so apega pa anu nti cocoa akuafo no nche se president etu buonim ema ebeye nika omo ha omo ho se omo smuggle omo cocoa no e de free Ghana e de Cote d'Ivoire akwakoton e de ama Cote d'Ivoire for 2018-2019 national best farmer Yera Charles e din same say to yenim. For the first time in Ghana history be October first week in October Friday any be cocoa but want to reason the yene minister no ya ba no ko kan se omumie na area ebeboa akuafo they say no where cocoa price no e ko so pa and the farmers no expect say aba no ba gbe ye no matima to cocoa pum at least yenya kra yenya 1,000 per bag ya yeni be so so the dia me so no no ya abano consider aspect ya Cote d'Ivoire to be a cocoa in Catabro na buy no Cote d'Ivoire for running but say Cote d'Ivoire cocoa ni na say ya de achiwo na ejo na to na to hopa afi more mu cocoa ni na afro this year Ghana ile ya hoka krem na se Cote d'Ivoire for command to na Cote d'Ivoire price ni ye na Cote d'Ivoire point me kwa Ghana betime lead cocoa in Ghana and so ababo pa consider aspect na wo na umpeje mayense na Cote d'Ivoire for ni ya krono na wi cocoa de cocoa ni na Cote d'Ivoire so share this year cocoa moto ya below average. Oh boy ye betu mi biara ye famboa ye mandana. For way 2018-2019 national best farmer na yete ne nkanwa na ode adesre etu mampeni na Addo Dankwa Akufo-Addo animu no se so mo yesa de ne de ma wu no mu a ebeboa wo mo pa ebeboa
ama womo adwuma wono eye etimi awie peyo de amomo bema womo koko akuafo no womo ha wonu ho se okwa smuggle ade no de afri eye Ghana de akoko d'Ivoire se bia Cote d'Ivoire fo womo buo no eye cheyenti no wosesa de akoko d'Ivoire kwakoton obato no woni man mu abra wo smuggle kra de akono se koduru kra no a usika wonsa beka no eno so beka akoye bibibi but otene man mu no nim se buo no a ye de ema no no se ya wo ha no ho asmuggle ne ema no de akosei obetena ne man mu na waton ewo ne man mu amana yeye opani fifi buafo eye kasamafo edema cocoa board na fifi buafo so no echichi mu se enkomode pinu na akoso se cocoa price no se foforo beba se ya eneme ekomu onya asem ketwa finance ministry no ebem sa so na Greek ministry no ebemu je se enema pinu na kom ansana se cocoa buafoforo wo mo ede betudwa wo mo ede atudwa enkomode o ma dibi onim se de enam kwa mu ba no ehwam onyi mfiri mampani enum fifi buafo a wakasa de ma cocoa board adwuma no cocoa buafoforo a ye ka ho asemi ode nsem sei atudwa the woman said cocoa board yesha you were genetuku a one dey say adwuma na sha wonsa the phone police price review committee cocoa board kan Bank of Ghana kan affairs risk assessment so affairs security so your statistical and economic research or to cocoa for team na afiwa hwe enema hodo a ekos we adwumani sika sem cocoa no wota said ye koton wa manone ene ho nsimina you were sigina ye said genetuku no ayi won so na said ye se no meme ndanya me ya aduma sepa ewa santinante mu ehona omampani de bufofo no ede betudwa said di beka so yema simpoa leko anase kape abi amampani de betudwa de ebeye ntrewa sente me mewa beka so sei ene boy de betudwa anase sei ene boy de betudwa ejebe se ubia enya abotoye mu na yehwe se memendano mampani ede bibia afani hugu nyina no agi atum se eye boa ebe boa medwuma na tumi akoso na ode abetudwa mama ye betumi biara ye fambo wa ye mandana ansana yako Abuzanti we aye kasamafo edema cocoa board na yete no enkano fifi buafo enana obobonsem so kakra edekire ne ntia no pai ye hwe ni mu kwan za his excellency na nado danko akufo ado ebeba ya santimantama sei na watu aso akotepa na new cocoa price a yede be dijuma afi normally no so wa hye ne so a new cocoa season no omo etabie no in October but empenifo kire se omo hwe se ne afi cocoa buo ene cocoa no ho nsem na si akwakoye no a omo ne cocoa akuafo no si hu nkonya edidi hu nkomo ne ade no na kese ntiase akwakoye adwuma se omo ntwe emfa emira September mu abusiafo sa letter ya eda yen screens yi eda ye TV isui na yete ne se ene me kacha mo se mampani na nado danko akufado oba kumasi a obeye niema mienu ba ko eka ho medical ka cocoa new price a wode be kwa akotudwa wotepa Ashanti region de ho asem de akere mo ade ba ko so obesa ye se president ebehia National House of Chiefs His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ebehia wo mo oje ahwo nana ya jebi ene ya hemfo no obehia wunum ewo menhia hona National House of Chiefs enye menhia hintie but opposite menhia wo hu baby afar service for no ewo no sadan kakraka no a isi hono no National House of Chiefs wo secretariat National Secretariat eno no ho NSC inti na no pay President Nana Danko Akufo-Addo ebehia National House of Chiefs for no na hia wo kwa akosia o mo no nkomo ewo mu se mo be kai nche bia na President Nana Danko Akufo-Addo eko tamale isrim eko bie part 2 of planting for food and jobs. Omo ekobie part 2 of planting for food and jobs. Na sa part 2 of planting for food and jobs no a President Nana Danko Akufo-Addo kokobia no obekaya chese enema pinwa na Greek minister di tudwa
eba no se yedua enuane yedua eye nobaye ne adeade a ne nyina no o kira sadwrasa o mode bekọ e de akwakodom akuafo ama o mode ayo ene we ni enkoye kua nkete enu achi susu no wo mo pena kese large scale farming yede mechanization ne ade bewuram ne nyina no agric minister ekasa de fa ho enu achi susu no okasa de fa poultry ama mbeka ya mra dwumadie ne koso no anwumre ye ne Boris B edi honkomo ono eneye Ghana National Association of Poultry Farmers omo president owo Ashanti region. Ghana National Association of Poultry Farmers omo president owo Ashanti region ene Dr. Boris Bedu Boris B ono CEO Boris B Farms ene ni din komo ema ochirechirem ene ma bia na agric minister eche so omo de ba say vitamins B ene nuane bi omo de man kokọ no omo chese ne boarding poultry farmers ntimi nto nti government aye ne say obeto de ama poultry farmers no na odi ama wo mu na odi ma omo pe yombe ne se onkuko ni nyini na wo kwa akoton a aban ba begine sika so hu aban ba begine sika ena bro ene wheat ni ade no sesi aban no ebem no wakwa akofa e de abre poultry farmers no omo hwe ni mu se yenkodru bro nya de na be 25,000 tons of nkukọ de ye benya de di bronya no na afi ye kọ anim no yetima pegem na by bed next year de ye nya dodo na om fi se kwan bi so no eno susu betimi aboa create jobs ne ade ene Dr. Boris Bedu de ho nkomo enti president ba oba kumase yankopon ya adomo a ene anopei no one National House of Chiefs ebehia na ode sa asem ya to na nanom anim enti Calvin Safa let ene to television so emame na ose ade ba ko a eya na mpempie ha dwene ye se obohu se oya no pese owura kuam kua no soso no obehia asase ansase soso no majority of them nananom dia ntone nananom ba besia no de ato no manim sasem no aye ka no so mu ejain sase no omo de nsase no domrante no ene maba no a ebebo ayen ntone nananom ba besia no de ato nananom anim na se kobase bia abrantie bi ede ne ho ba be wuram ede ne ho ba be hyemu a nananom afiri pepem ede omo nsase adom ma planting for food and jobs ofa etosom yido no etimi ewie peyo nti we krata signed by Yera Kojo Ponkroma, Minister of Information and MP for Fonse Agiribia Baton Pesiaso and Samoa Womo Ede Etuja and on way a letter confirming President Anado Danko Kufado the other engagement obeyemra obekumase a weekendi and Emma obey yeshamo bosse anybody actually pa monitor pa na yebe kosubiano yede abremo away from agric ene ehon komono nfamo enko eye parliament ebusiafo ebeto dwa se police officers bi akwakodi nkomo amano atraso police officers bi akwakodi nkomo amana atraso parliamentary probe nenso be parliamentary probe ekoso ena ebeto dwa se police administration no e de krata ba bonten Thursday no so ma interdict these officers here omo akwa committee nanim akwakodi adance witnesses omo akwakodi adance efasa eye probe na parliament eye no ma interdict omo eno nti omo police uniforms omo police mpaboa omo police che every bibia wo omo nche bia no wono ma enfamranti abusanfo ade achi ya and yet say police for no asase sa omo nsa se omo na ka so omo interdict these police officers but omo enya omo suspend interdiction no na omo enko adwuma no omo enko koyo omo adwuma amanfo busa say what is happening ade ade na ekoso police service mo no emra na yire said ya mo na mo de tie o enti why the rush empepre ho IGP ne police management enti sabi mo anwene say emra bi se wo ho say munkoye prejudicial na say bia munkodi committee nanim na o say mo transe etwema committee ni yo madwuma ansa na whatever interdiction amobeye no motimi akwakọ na mo pepere mo ho e de krata ba Thursday na na jokro no a mo sa so e de krata ba ye e be twen sa eye interdiction esensen ye IGP empepere ho ye free ade a wo ye free lawyers for police officers yi ashasi a edin komo lawyer kwaku owusu ajiman eye lawyer ema COP George Alex Mensah or lawyer edema COP George Alex Mensah say yes
police for no mubetima ye but no betima ye no before say parliamentary probe no ebehyasie na ko betima ye before say parliamentary probe ya ekosi ebehyasie benya hwena omakose eya dance no mukokodi ye ma obi akwadu ye ma obi a charge ye nye obi ahwe okọ ekokodi adanse ensam no de koto committee na nimti eyesi ana IGP na ade wi de ntwayi na lawyer ekasa kakra edifa IGP ne mrantie no tenia U10 ya o matwai asaso adano o monsa no lawyer ekasa on ye lawyer de ma COP George Alex Mensah. Officially, no, I'm communicating my social media. The client, Mr. Benson, was said we were very surprised because it's a fact-finding committee, and you know, me again said it may be being for my parliament one common navy and son of some and you know about my interdiction now it's a bit surprising to us. In any case, you know, who said to be somebody yes. And you know, it's good for married as you are aware. One of the almost suspension, you know, it's good. Interdiction here, we want to be uncomfortable somebody to one investigate you on and my emergency some back committee in Becca. So made me who said what's the watching it say open some work committee no who no cry once anymore and what's all my who be about. Oh boy! Yeah, better me biara. Yeah, famboa, yeah, man, Ghana, Asana, yeah. I was going to weigh a lawyer, Kwaku, Ousu, Ajimai, where lawyer, Edema, a COP, George Alex Mensah, and watches on your own say, Sa interdiction, IGP, at the Pepin Hobaye, no, not on your own say, na aso Musuro. Say obakaya emra committee ni sore kakra bi no lawyer Kofi Atachi ade to just say omanya a petition from some senior police officers and niema pinua ekoso police adwuma no mu a omo enya nyankrata bi ajamanfo eni nye ho ene ade a akwakoto manim tie bia na IGP ne men no ne officers no ne senior officers no feel say to guard some crofo no and I say ye behunu na omo na bia o mantimi anko committee nanim amfa bibia ankonti no ye interdict we num a ebebo obi ahu obi abeka na no atum ene ma omo epepro mo sa we lawyer Kwaku Usu ena okasa sebe no akire obeka ya Superintendent George Asaria ono so koka na on the core committee na anima no say uniform no ona na say uniform no so no lawyer Alfred Papa Dakwa so eni edi nkomo eche say omo kra de omo anya letter bia o say interdiction ya ye ka ho asemi omo anya letter bia yes and for social media ya eno no okoko hu bie say ne client no ye interdict no but say ne IGP say ba be catch rom say we twa U10 a suspend interdiction no a obeka say ye but yamie no mu ne entwa yi kra Yan kasano ya mayen kratabia na yehu social media ya interdict superintendent antinenra na yenyira wawa efese asem no parliament hwehwemu na yemra no so no se ye frewo ba se uye ubedi adansia e wo parliament a ensem bia wo beka ni de obeyi bia wo parliament yintumi emfanti out no eno koda nchen onzo mo ko parliament o meyemie superintendent COP ina superintendent JB conform and sending no your friend mo say omo ye witness ya accuse obi aso obi aye bibio obi abeka de onim superintendent JB podie bugi na bu na bebo ni di ina ye ma no bae voice ni tape no so ye interdict no intina question ani ebu say ho ne say hey sisi e say na joma ko na just say sisi o police ni na ko committee ni ye fraud say so be dia dance ye be interdict so every say ade na omo ye ni de amo no asa omo andwen crimes and omo cause omo ye interdiction no omo pray dodo entina omo ye sadia we welcome it say if it is true yeah first of all that shouldn't have even been the thing I say komo ye oh boy yeah better me biara yeah famboa yeah man I was on phone to where lawyer Alfred Papa Dakwa ena yete no enkano ningina IGP krata wode eba bonten Mami Grace ansa akrofi a okasa edema police service no na nensa ehase se omo a
and the by say three senior police officers COP George Alex Mensah, Superintendent George Asare, and a Superintendent Emmanuel JB womo interdicti unum ningina adansia womo ekokodiye edema parliamentary ad hoc committee no and omo ede interdicti unum and na lawyers edema sa police officers astate kasa lawyer papa da kwakra kire se ono de ne client no ya ma ne krata bia social media ya eno mo ekoku hu ye enti se ne IGP se ya wasa atwe asan a wo mu som pebe bitna na ebinom kire se embarrassing ne police voi wo mo ekirikiri embarrassing ade mo na mo ye law enforcement ade ne ntimo no law no kwa bisu no mo soso no efa ba bi gumu nchen ena mo interpretati edidi yen enti se koye se ya mo kra na mo yese senior officers kra na mo yese na ne nkwala no saje ne corporal fo no ne o mo nyedai enti we amanfo so dia o mo ede eba na nka NDC plan se Nyankopon ya adoma Tuesday Monday ya my birthday Monday 11 September my birthday na menya me kra na menya sai o de me ni nkomo Nyankopon ya adoma Tuesday na nka NDC ye demonstration ni nyina ye Bank of Ghana mpenimfo a wono mo ifi se o se pam wonum Dr. Ernest Addison and the deputies no omon sem fata se omo etena honum adwuma ne so mu so se Bank of Ghana governor ne ade itua ne ka itua ne light bill man itua ne water bill man top petru man toka man trim ne garden boy ne ade yetuatu omo ka wa bra mutimi ka che se Bank of Ghana kwa kudidwa na ya boka 60 billion Ghana cedis obi anka ne de che eno mu sisi wonom eno mo ye adwuma no mo adwuma na mu kura no ye hunu se ni enje da hu so papa bia na yesa so kote a yese omo sika kakra omo se nya no omo de kwa akosi dan akwa akotenem ade a omo dan no omo tim dada no eno no sua ti omo nkom nya baby ntina mo ho enwodwu wunum nti omu kosi dan foforo akwa akotenam me no so chese hu na ndisi o madwene so be demonstration IGP ne nkrofo ere asemi court se omu fi se NDC kwan a omu peso omu fa so ye demonstration no ene miame ye wo so omu fa no omu ne jehu anyeyi omu akofa miame bi omu fi se ye security zone titru Bank of Ghana omu peso omu ko picket hono no ye security zone omu entiase omu twen ya edu baby no na wo say court police for the court na police for the court no court ni ene say enra Friday na nkomo the ruling beba na ade ekosi wo court no me say court Justice Edward Chum etna asem so no wo de to dwa say case na police IGP for the IGP ne nkrofo nde baaye no entwa ye mistakes bebre wom enya Ghana ne NDC for enya asem na say enya Ghana ne minority in parliament no enya asem eya more police service no na mo fee say eniema no mo ba be ye no it borders on national security nti mo de ba nyama mutumi na denti na mo case no mo de ba no mo ye no the republic versus the minority Ghana for the omne NDC for wasembe eya IGP ntebia the police service versus the minority the police service versus NDC the police service versus eyekuo ba ko yomo koka demonstration wi na bia mo ye ne sa da ko ye say the republic versus eye minority a asemu ye bede abua and utie lawyers no so a omo say obi a Ghana mrama no ho kwan se otimi ginam ekonde ma Ghana the attorney general the attorney general's department case is so amode ba ye ni attorney general na begina ha mo police for no a na makofa mo lawyer e de na ba begina ase a wo ka asem no it means it is not the republic versus the minority mo na eja money omo e wasem ti mon kona mon kosisa no and am some police for the to just say on be here 1 week no mo de akwa kosisa saade no no mo asade ba nti court no e adjoin case no e de akwa akose 18th for ma join case no e de akwa akose 18 say 18th no e na wo mo ebebua asem no sabe jamfi ekasa e de ma NDC amanyuku no na buzia nsem wo de to yanim kakra eni. What has happened to the court today is very refreshing. As you noticed, the court agreed with counsel for the respondents, lawyer Eduji Tamaki, that the injunction application filed by the Ghana Police Service
is irregular because they purportedly brought the action in the name of the Republic without due authorization from the Attorney General and Minister of Justice, who is the only public officer vested with the authority to bring actions in court in the name of the Republic. The court says what they did was wrong, and the police has pleaded for 7 days to amend it. We thought that we could have dispensed with that, and the application moved today because of how pressing the Occupy Bank of Ghana demonstration is. But clearly the police will want to buy time, so they have to plead with the court for 7 days to amend the process they have filed. And so we agreed with that. A new date has been set for that. But the good news is that a fresh notice, according to the police, has been sent on them by the minority caucus. And with respect to that fresh notice, no order of injunction has been given by any courts restraining the minority caucus, Arise Ghana, and other progressive forces who are part of this struggle from embarking on the Abzanfo we ayesame Jemfi enana ocheche nsemu kakra ede ekire ye no ne nyina eye case no a ewo court sese no na eja amanfo court ye ne se obo wo so de akwakose 18 September na omo ede ruling aba na omo ehu kwane a omo ede eye omo demonstration ebe fa so ntie no na sabe Jemfi echechim na busiafo sa police officers yi mbeka sene so a de tumanim se IGP interdict wonum we twa U10 ebe ka kire se interdiction no omo ayi ede afri honomo busiafo nipa bi no a efisa se ade bibi koso ana ade nse bi ewa akiri a etwetwe homa no ana enu nti IGP se we interdict these senior police officers na wasaso atwa U10 ebi che se embarrassing na yenko omano so na yene eye Major Derek Odro enkodi enkomo we former deputy defense minister esaso a former member of parliament for Nkransa eye North. Major mache ye nua na mo hote sai erade adom na so so e me so ho ye pa na we no uafuo mu ana se afi na abobo onwako oh me di juma ketu e bi won kran na maba. Okay. Major yeni nkomo kakra last week yenu di nkomo fa police officers ya omo eco committee nanim omo nsema mo de kotu dwa edu ba bi kra na okuma ehu se nsem ni bi wono mo kekan ya wani anye ho ma committee no so adwuma mo ye na wo chechire mo se ba bontensa no ebe ha national security and IGP this week at the krata by so we interdict sa senior police officers yi ade anche kra no asaso de krata foforo aba se there be was suspended interdiction no am for a worry dey busa say ade na ekoso ase ya ye embarrassing Major me starting free say ye kasi ye interdict ebia sojani ye interdict a police officer ase kire say yo me nua me da se mecha obi a wotie ye interdiction ni say you say stay away from your normal work for juma wo ye bia fatu fom enti say wo na kwa juma na ye officer in charge of this or that and say bibia we juma on office say in the case of even the police crime because or interdict and just say we say uniform ko bia until say o me hwehwemu e wo wasemu na say wudi bim bibia fa ho a no mo atwe afiri ho. Okay. Say ya wo mu na say charge ni e be charge wo say yi ni e be yi wadie na o mo to aso afiri ho. Okay. Enti ayi na buy no say asemi e buy no. Who say na IGP handicap. Because buy na enim de okokoye sa yi tape no enim say afiri ba bi the din na wo mu no ya yi nyina ehu say eye ebugiri na abu na presifo bi na ye hunu ayi no. Now, as I said, Parliament taking up say one investigation probe near the Aba committee, na IGP, I should say IGP. Why wouldn't you say no so for IGP home? No correct. And to one now Kokoye be I began say what person gaggy grofona say you know. It's now say what train.
na oye bi kura na nkrofo no a ya bo omudi no na ebia na ibugri na bukura na wa mo omudi ewo committee nanim nyame charge wo ko e de okobo omudi e na committee no frɛ wo mo ampa wo mo aba abeji atum enti na je say adwuma no a na ebia na nkasa principal ye ne ade kora de swati because you say ya wuni nipa mo ye sa ayi no sa ayi tape no ya wo so agi atum ne sense na hwe mu koso nti no na wo say superior authority bi when e be ye because of IGP ho IGP dina no kotum say pe be trouble enti de de nyina ye tie no police council etranse adwene ho enti wo ya no mje say no e wo say o mo interdict wo mo no o mo so ye o mo investigation ya parliament there parliament is a legislature arm of government executive arm of government no any interior police for sure ma say wo mo so de enko wo mo so adwuma na ade no wo enti say o mo ye no mo ye mo hwehwe mu enti say first and foremost no asemo ti say there say o mo interdict wo mo stay away from work say they be ya o mo influence any decision bia na say ayi bia be koso investigation no and wo dey say ba out na I'm say wo ni parliament patriocy ahwe we say ahwe ya e be crash e be conflict with wo investigation no wo mo ye no because wo ye wo dey wo so ye wo dey bi kura tade shi kura dudu a e betimi do to confinement and say ya restrict movement enti na ye ndai enti am say wo dwene ho no and wo say no wo must suspend the interdiction no till further notice so the be ya e bia parliament betimi ato wo dey so duru ba bia wo ye na wo en can say wo mo twem wo me koso ayo investigation because parliament kura wi a recommendation no dey baba yes what the recommendation what parliament in your court parliament in your charge office enti recommendation say principal o ma hwia mo nti wo mo recommend say principal on pa befa o mo pa o mbejai na wo de mo na so mo be ye ho adwuma kura nso ra wo mo be so be ye o mo investigation because won kwankwa ye wo mo de be ho say a chargeable offense na say nye chargeable offense depending upon the be pie o mo investigation no be you know dro no say now the o ma suspend interdiction no na eno na say e bia o mpese o hwe na parliament so enkoye conflict Matias major eno na amanfo obusa say ukọ police service ni mu a womo ewa nimdifo womo akrachefo womo lawyers ne adeade enti consultation be na IGP wo ye ya ansa na wo de sa interdiction krata no e ba bonten cry in the first place a e kwa akoye embarrassing say wo de krata ba na wasaso atwea san ade anche so kra if ze unim ese committee ni ye adwuma se odex akrata we ba ase modi committee na mu kan na committee ne the recommendation ba mo be ni deni enti amanfo bisa se process by na ekoba se mu interdict an officer fm anu nti we amfamu a police for na ba be such a huge blunder mistakes are there be obi adwuma nko executive adwuma nko na legislature adwuma nko Matias police for na wo kwan se wo mo ye investigation na obi afomo a wo mo charge no na wo de na court na we nso kura mpo no esafa police for no ankasa ho efa IGP ho anu nti no na police da IGP nyo on the boss of on the boss o police council no vice president na chairman so asa na ofiri ho a national security council no kura no president na chairman enti wo new authority say asem because na say penifo nyina national security ni ade nyina atranse afa adwene say mo this is how we should go na so let's institute this action wo no IGP no beka say wuntimi nye but wo wie na say somewhere along the line another institution so no ade be a petition bi aba and say writer bi aba say no yesre mo me yenwie de na ahwe yi a na akwakoye conflict and now say akwakoye crash of program yeah there what do you have to listen to the voice of reason who dey ka aba be wadwuma nko ma so wadwuma nko obi a dwuma nsai ne yonko de say the parliament da bi ai kan no judiciary executive and France legislature obi a adwuma nsai obi de sa ne ka no enti sa wa hwehwe na se ye nyina se ye kan ye ebomu ko adwuma ba ko pe enu aye nyina in the interest of the nation ye enti sa wo dey abaza se wo so mo ye mo adwuma na se be conflict ya e wo se wo ti ase na wo twe san eye san ko be ka se dey enti ase
omo we akachi e bi kura ye twa ye share into investigation ase but that's na ko say conflict aba yin sem wa hwe de court parliament are passing law about this narcotic obi di court say unconstitutional enti no the conflict ba beto judiciary any legislature and as a parliament entem eno om sa kwotena so biem ni ade wa hu statement amount for issue ye ni ade a ka ye ni na that is not good for the national development enti aban sa ni ade na e wo senti ase e ba na ye gina hwe na ye se o ma ye mfom so se o so conduct o investigation minia mate Major yebedase no pe bibia so kire yadwene yebesa ba yo me ho ma abrina mate Major yedase nyame nhira nyame nka ho abuzanfo Major Derek Odrone ye ne no akwakodi enkomoi na menya nkrata bi wa hase a kasa about police interdiction processes kum any ade bi no mo kire se the police council na interdict a police officer but omo chese okenkan mamen kwa hasi o say regulation 14 of police act no kasadefa interdiction hono there is nowhere baby ekobo police council din no nti chairman of the police council which is the vice president obemu mention the inspector general of police mention no clearly say or no even a commander to say bia ye ba so me ha say ya so me divisional police command ebetimi I interdict an officer I bia o hye na say wadan suban bia de nti owi a obetro e de akwa koma the inspector general of police nti nowhere baby na a state say a police council and a interdict a senior police officer and say a junior police officer but omo say the inspector general of police and yeko kobona mani into way regulation 14 of a police for no mo eniama niama omo ede adwuma eno no eneja yaboso kakra no anopai yenkomo no ebeye on yera Alan Kojo Chiramaten wa step it down and easy for say yenya nipa mienu na akosi electoral commission we 5 political parties no a NDC ka ho no a wonoma akosi electoral commission to nchene a yenya Ghana ni bia wono so HSE ne easy for no no etietia ne fa hodie so emmoa no iti wono so akosi electoral commission eno so honom nti yenkomo no ebegina sa ne ma we emienu eso ansana no Mami nkoni yenkodi nkomo kakra ansa nana kwa me o say Yaw Boama good morning o say me tie mo na me sa so hwe mo live every Saudi Arabia o say me tie mo na me hwe mo live every Saudi Arabia we mo messages kakra e wo Facebook court ahenkan o say nana do danko akufo ado a disgrace Ghana pa disappointing court ahenkan e de eno no Owusu Asokwa Eric Asokwa Eric or say nana ya besre wa say kache ECG for no any grid ko ne VR for no say omolight no what is wrong if you run anajo as ko the whole Ghana kra e ko later na say you hu say na fi almost so no nkakra eba nteneje say wo area no monkania emai no Owusu Asokwa Eric yate Charles Ntiamwa o say yawo minim ni ntia wo ye yawo no na Charles Ntiamwa kro no a o say o maye good morning every Germany Charles na Germany yin fa na ubutu mami hu baby a ubutu pa Charles yeso yema good morning wo Germany obi man so na mo no ya mo hwe mo so ye wate mo titi break na mo hwe mo ho so ye on search be o dent se won sayem Isaac Ofori o say teacher Isaac Twebidi be poso o say o hwe life edi efri twebidi ene ne bi persona oso o ya mo adwuma ye di asoma santeman ne Ghana man Michael Kwaku Yeboa banie o say o hyeyen ena o enjoy show no ye da say ena Boampon Eriki ana Boampon Enrique o say good morning yaw na mo bo adwuma yeso ye da say Ko Mensa Pillar 2
Ko Mensa Pillar 2 or say Ohreyen Edufri Dome Kwabenya a constituency a Greater Accra or say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia a winning a super delegate conference based on the strength and a man for Edidon Ntingesebia somebody's killed BB to favor him or winning a dieno a war a year and a hode eso and a bompon. Enrique say okay or shayen edi free kukren to me aho and a or shayen edi free. Prince, good morning Minuya. Now here Oba dia daruma ye de radiase na nim say gensu yi gugu yi oba ne nya o ma but eta oba bedri dia me de ya me ase call to duty call to duty service to God and country oba the day so ni tokra oba fam no aba na mamenko mamenya ko na awe inspire no pay na fi yenya no kwan na yento aso mamenya akwa aba ya nua na ho ye apomdia so ye bi yesu adom ntime ho yi ya ajeso manya akono ye nua sei o mame to so sei ya edu ba se me so sei o ya odo bai o dia wasam de nya kra o wasam nya kra wo odo bai asam na aka no chokrunkrumu do agape love so afere agape love de nyame de na nyame de ne ye ka ho asemi bi nya wo de na ye se ya odo no so wo ka odo asem to aso jene ye hwe nyadua herbal mixture okay na herbal na ka che won san herbal mixture to aso me da say atiefo ne ahwefo apomden chi akese enam de free nyadua herbal center so ye ebre sompa ahwefo enyina eya na edu Saturday sabria apomdenchia na ye de bre ahwefo ne atiefo eno ntima memfa doctor number entujwa sa wote senya dua so ye na efri ba ya no hu se onipa bi ehia dua na odi abone bra eno ntima memfa doctor number e ma fa phone ne bo number no Fapem ne paper cho number na ne doctor entwetwen enkomo ye number no e 0270 41 76 69 0270 41 76 69 Nyadua herbal mixture ene ye de bre ahwefo ne atiefo enyina enyadua ye bone menane se wunyadua na wanyade wunyadua na wanyankwa esanse onipa eni dua ewotwaka so wubusa science for mbeka cho say ye home egu eduam a na yaji dua enso ehome eno kire say ye ni dua ewotwaka ewo bibiara emu wa wunim se enkane no ye nananom ye maame no ma na omo kwaye mu no ne ye honom na ne etena ekosukuu no that time no na enei eni ho enkane asam na meka no ansa na akora be dware be hye ne suku atade be kosukuu no na ya hye dudo esini ho owe ne menkan wie no owe ne bancha pese wie a no wasa ne kuru wa ba akududo ma na wanom ni nyina ye nua hini enua habama ena omode ahyesa aduro no wonoma de aka eye dwonso ne mfifiri eno ntida ne da no na ye wa amode ye gina ye naso se tim enei sa enua ne sa habama no ye kwahye ne wohini aba behye na yanom empu ebro ne wohini ai behye na yanom ye sori ahomache na yakọ eno da doctor shedi no se da bi ye yato tete edimpon efo ede na to atwene eno ntina wo se enne wokohwehwe haban enua hini no keka bom na ode ba ana doctor ekeka bom no wato ne din nyadua enya afi na wo konom wasa ukuru wa wahuhu anwana joda bi wo sori anapa na wodidi wi a mepacho obona se ensuo anapa wi ane anwumre wobenya aduro bi ato pharmacy shop chemical shop and a herbal shop wono no ma ye mfifre ni Johnson kwa yade bi a ehinta wo ni padua nim no ni nyina ebefu ni padua nim akọ eno ntime
medofoi mana moto na kwa biaya yeton aduro bia na kwa pe nyadua herbal mesha ibi enonom medofo pa etu yade wanyina ase na nso yade ano obi wo hon makoto aduro no ma ebre yade na ase obo nse wo hon ma na asanso atwiniti eba de e wo honom no na ani edin kra chen kane ne de no medofo pa koto nyadua herbal mesha nenonom na yade bia ehinta ne a apie wo widie ni nyina ebedwane afu nipaduanim ama ho ato meteke ma na meba wutimu se ma me fo yo mugudwomi we hye raincoat we kita umbrella enso obu wo mu nanso nia omubedi enti no omo aba ene nso ne bu wo mu afo bekwa akodu fie no na ho mre ne a wate esi ne so ma me se ye kakra na wona wo ton nro eba ma na malt ne tutumika na kopa nyadua herbal mesha ibi enonom na ebe boa o ama won so no ensuo ya okogina mu no ensunsu anso oboni bia ewom no ni nyina entimi emma so bo ho ban efri awo eho bo ho ban efri nyarewa eho edro obetimi dia bo ho ban eye nyadua herbal mixture sabre ya me no okase obi ho opuse chechecheche ani nsuo ato awaba na so malaria etiti obi malaria men ne obi academ medofo wutie me malaria ma enra wo ba fie no adware ko wantime enware bi woye mre woye se buho wo nipaduane nyina etutu aduane kro anya wakono wo ho apo anadwo isa na nsu asanso aba be ka ho ama oje ho enye sabre kuntun kro ahodo watata so de akata ho enso wontimi entinsi medofo pa wutie me kanfo nyadua herbal mesha e de ama se koto bi enom na ebeboa ma malaria bi a ehinta wo nipaduanim no ebedwane akọ nia abesoye wo so a wontimi nya ho no ne nyina ebefuru so akọ medofo pa eye nyadua o nyadua wunyadua na wanya nkwa wunyadua na wanya ade wate yen kan mesanse the doctor number tuja ebi afoi na wode wafidie no ato ha afei ni waso TV na wahu se nyadua fo yaba ne ye chapumde mapa ye number obefure esiso eye 0270 41 76 69 0270 41 76 69 medofo pa enyadua eye edro bi a yede tu nyarewa nyina ase enche ma yade no enche nhyɛ so ansa no wakon yade no se ntokoforo wa na ato ne akeka se yade to hyɛ so a edro bi a bete ne kabia na akwa akoto afe na yade no emu apagya ye afe na yade no aboro so chen kane na de wo honom nanso ene nyaduafo ye kyɛw se edu papa no eye nyadua wonyadua na wanya enkwa ene ntumedofo ko ba bi eton edro bia na kopa nyadua herbal mesha ibi eto enom na ebeboa ama pomde mapa enso ayew chefa apomde mapa abetena wo fie efie bi ehia nyadua abusua bi ehia nyadua to bi si wo ka anim to bi si fie honom dining table no so to bi si honom mepache dwom honom to bi si honom wodidi wi anopa mepache to bi na enom wodidi wi a boni sensuo enwumra so sa wonunum bia na wada na obesori anopa no na watie sise chinchan se de nsuo na si aye ne de onipa bi ehia nyadua herbal mesha afe so ahomre etete wo wonkwa adwuma mra no waye mre dane da ye no nso ohie ne edingutu aka ho ne de atwetwen wo kya akora ya wo no foforo merofo wutie me so wo pese wapom di ne sipi ne sita ahodi ne timi gina honom dane da de a ene me kanfo nyadua herbal mesha edi ama mo amuchi car drivers amutie me edi weda na ye ntino ahrahra mbeka mo entwitwimu beka mo wanhwe ya wo chima kofa bia ya ye ntimu mfa merofo pa pakeka no na kwa baabi eton aduro bia na koto nyadua herbal mesha enonom na ebeboa mwatimi atwika no ezie woni beda ho ubenya ahode awoni nyina befuru ni paduanim akọ na oni paduani begina naso watimi ayi wadwuma eyie medofo pa esanse obi adwuma na woye esanse obi adwuma na yeye empo wa wadwuma mpo a na se ensuo ne toy eni ha akawa medofo pa awose otimi ekọ na akopedie ubedie mana moto na kope nyadua herbal mesha enonom na beboa mo wa so awoni nyina egu na abenya ahoden mapa unyadua na wanya nkwa unyadua na wanya ade enkane no hia ye papa no ne maame no ma anapatututu na dua da nanum wode yi ne se ase
or de pepa nanum no wia asan so aye ni nipadua no madwuma eye de ama no eno nti onipa bi ehia dua eno nti na doctor say enya dua wunya dua na wanya nkwa wunya dua na wanya ade eno nti ma na ma oto ne kopa nya dua herbal mesha ibi eto enom ye number no mesan so e de tuja ebiemu medafo pa fa number na frɛ doctor sesie se bibi na kye wo so wo penche mu apuru media yi so a number no eye 0270 41 76 69 pacho eni subure etete wo aduro be na wonom ye se wo ye gya ho adwuma se wo nye gya ho adwuma enipa bi adidi na ye nom ne adi akoniaba ewo awie nim empu se wo gina mu kakra se wo nanti mu koba no wo ye de ya wo hia nyadua esanse awia no ye woni papa ne ye woni bone eboa ma scan ne ye fe eboa ye oni padua no mu ye se wi akro na so so boa ese wo skin esan so boa e ma oni padua no esan so sei e ma omogya no chemato eba ho eni ntimi dofo pa wutie me wo hia nyadua herbal mixture na wo de aboni padua no ban afri awia nsunsuanso bone e ho na wo de atu yade enyina ase me pacho ye di akoniaba ne ye didi ne ye nom no ye duane a ye die ye nsu a ye nom yetimi fafi anasa nyaroa efrim wa nim se enuane a ye die ne nsuo ni nyina da ne nro ena yede ye enu ntidane da onipa no yapomudin no ensisisu eye medofo pa koto nyadua herbal mixture enonom na ebeboa mo nya apomudin mapa se apomudin mapa bo ayeden enu ntisa wote se ye kyerɛkyerɛ bi se ya no watie no wayi wo de afrimu osenkafo ne se ya asɛm ne yefo enye ni tiefo arakwa eni ntibidofo pa ma na moto na koto nyadua herbal mixture na fatu nyarewa ni nyina ase enso ya toyi entontom enso be ye adwuma pa eye eni ntibo ho ban efi ntontom ya de ho wan ketenkete oti na epai wo ohunim na ebeso nsuo awo ne hyew na ebeti asi wuso no e pa cho hwiti ni nyina egu bo ho ban fi saa ni nyina ho koto nyadua herbal mixture na fatu unyarewa ni nyina ase na ho beto ama won so wanya apomden mapa malaria tetel eni subure tetel me pato wonum na ato na wontimi nidi aduane wo we ede didi na yebo sankwan na no monkwan na wa ho odin no ensisi so koto nyadua herbal mixture enonom ensu ato onipa beye moson asa wo bede o asa wotutu mu asa wo yare asa wo nyare wa wo nyare so wonte apo me dofo pa ma na ma oto na koto nyadua herbal mixture edure wudidi wi a ansa na wanom bone sensuo anapa awia ne anwumre na yade ne nyina bedwane umpewe na apede unya dua na wanyankwa me patro me bena ye be wanti bibia se empo bibi chi wo so a for doctor e wo number yi eso ye number e 0270 41 76 69 0270 41 76 69 nyadua unyadua na wanyankwa unyadua na wanya ade medofo pahanam du besi wanti bibia se bibi chi wo so a na wa for doctor number no ebetwetwe enkomo ye do bibia so so je bre no tie ye no hye no ba ya asem ne yefo enye ne tiefo arakwa dasene yebehia makram yada se yenuaba ma menya ko ena yete no enken ne ne yede ho ofa pesi ofa petrance betrance that's one in the lab na mi lab what na say o be do ken harmless ade for I ofatena ho Patrick brand say mami good na yeni enkomo mami birthdays we quickly na yenko Calvin Fameko ni enye birthdays we enfri hono na quickly yemrafie na yemede enkomo good Gideon Kwache. Happy birthday to Gideon Kwache, aka Fadama General. Yes, CEO ma New France TV and a reporter of Movement Television. Ben say, Oma happy birthday. We a student of a tech school of journalism. Gideon Kwache, happy birthday, Enko Enfa Emma. Na yentwaso yenko enim. Ena we so a private Godfred Oten. Private Godfred Oten
or the number nyina so 153 Zoja for the Obuau or say our Armored Regiment Burma Camp Accra. Happy birthday to Private Godfred Oting 153 our Armored Regiment Burma Camp Accra. Unia Unia Burma Drew Unia Burma Odru. Say Oma a happy birthday. Inti Private I mean show na onka ho ma me ma bedwafo akwaba na yini enkomo anopei prince de medical man akwaba deda ma me nko over akwaba ya mina na ho ye jana dum wode ache ye de radio ase radio adom yeso so ho ye pa yeso so ho ye obi ajo so abranti so aba ho abranti aba no pe ho obogum sa ofa anya sem ofa no Patrick akwaba yaburu na ho ye akufa da bende enye kra ho na de kwose obi ani senye enso aja nyankopon sumunti obi cha kra so ka se ye enyina stu enu so man timu ni amanye enye so aja wo musa akufa do se Ghana o man se ana se so aja obu se ba kwa wo chia no ja na se ajuso na ni amanye enso so nyanko on se o ya na ka se obu so asa wonte se na ka se nya na man fodum se yare afam but that's why now he said the Ghana o man no te tia na te pan samo o bu sam ho ya mitimi nka se ayo my enyo princess re enyo manyo o de waje so wi over be say ya exchange program bi ho na person ka bomodia na de atua to kobi ko fobi pri Niger pese bagana Egofobi ewa yi Niger o mezo mbagana ana esi empegana fobi so kwatira ho enko Niger kakra ediga de Patrick na de ne ko obabaka obesu bibi no aja sa se dika okodi 3 days bana bra ejudi ne ko ye exchange program ejudi Patrick be ko Niger ni akoji Niger for na ba no kwatira ho be 3 days ya san ko fa na ba okay ba wo de ka de wo ka se ko ma okay o mo de wo Martin Patrick ma me starting through ho no mo ni ntia me starting through ho no ye say moko siu electoral commission money other political parties be 5 enro anwumre na yehu say another Ghanaian citizens so war say afenya area ho so akọ joining si me nka se akọ join no so akọ siu electoral commission nti na yes electoral commission if you 2 lawsuit war limited registration exercise here omo eba beye no emu Patrick masem no any say NDC any other 4 political parties no masem any say eri asem na mo de 2 electoral commission animu a wanye enu nti no akọ to this extent say makosi wo mo Supreme Court part well boga ma mentia na mentia ampenufo me no mo sha hase me wafa wasa ya madam fu na se na ya on tama mi husunti no ya na mo wadwuma on tama mi husunti on ze afuto obi anu ho e change kakra so kuto afuto obi anu no cre e change kakra so no cre entiza o wafa on tama husu sa da ya sa na se akakra ti ofafo no mo ye bibia awia na am de kakra ye de ti me wofo obiri ye bo a on tama mi husu ere mo ofa ko siche yenche omnenche busafo nyina brilliant o from uncles anka bibia sun ofafo de ya na na wofa ne uncle difference o so uncle no ye kakra ne kakra wo no ho uncle phone ye kakra wo no ho so na phone so ye no mo sana di e bia o ye ne uncle aka ko si che ne prince ama kakra su se digita onko wa ya so loka mo okay mate enti ani afina ko meka uncle mo enti uncle bi ye bo uncle ko enti se maka uncle yi die ne za no uncle ana po twam wo me da ya chi a hwehwehwam mo uncle mo ya to uncle bodie no so abutafo asembe na aba asama aba ne se about commission said the nyina ye animsem no brano ese se Ghana fo a omodi emfie nwotwe a
ɔman na mamra ma ho kwan sɛ udi mfie nwɔtwe a yɛto aba a wo so wotimi to bi kyerɛ wadwen no ɛnam sɛ abato commission na hwɛ abato ho nsensɛm nso nti no Ghana mrama ne kwan sɛ afi bia omie kwan na ɔmo di mfie nwɔtwe a ɔmpɛ sɛ ɔmo twɛ ɔmo di no ɔmo ntwe obi kora hɔ a ɔboro mfie nwɔtwe na nso bi a bra yɛtwe di no na bi a watu kwan anaasɛ bi a na ɔda hospital anaasɛ bi a na ɔ condition bi anaasɛ bibi nti nka ne sa wantimi ankɔ twɛ ne din saa nipa ne nyinaa so timi nya akɔnya ɛkɔtwe nti tiawa obi a ɔnto abada na ne din ni abato nwoma mu na wadi mfie a ɛsɛ sɛ ɔtoa no aba na sɛ bi sɛ bi mpɛdu asa na dwe mu da hɔ na ɔmɔ ɔdam na ɔyɛ Ghana ni no obɛtumi akɔ akɔtwe ne din na sɛ wode w'ani ato fam a mfie bɛyɛ sɛ mmiɛnsa a ɛbɛ yi saa dwumadie a yɛmɛdi ho sɛ wonhu bi wɔ Ghana ha so for the past 3 years yɛnyɛ limited registration exercise wɔ Ghana ha it is the longest period ever in our history and issues are asarande ama na cha yɛnya 3 years backlog afe ne yɛba abɛyɛ no ni kwadu ni nyinaa abato commission sentini sɛ abato commission ade abɛkye ɔsempɛsɛ mede Ghana card yɛ ade abɛkye ɔsempɛsɛ obi a ɛnisɛ mu obi abɛdi agyina mu enti abato commission ayɛ no ho sɛ bi mpɛda sɛ adua broni bi a ne sunne ne ban no hu deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ because senka ideally sɛ yɛto aba afi bia sɛ yɛ bi ma amanfo ko twom din bra yɛto aba okuma u by election no bɛka ya saa asam ne by sɛ ɔmo a deliberately abato commission ni incompetence nti for the past 2 years or so ontimi ntro omu din na so moto aba okuma u a yɛdina no ɔmo ama ɔmo ntima participating in the by elections what are we saying about them? The same thing applies to Ase North. Yes, sɛ ɔmo asa abre no mutim twom din nti deliberately abato commission no reasons better known to himself ono ankasa di ono nanim de nti a wɔyɛ saa no wɔtwentwɛn so ama yɛnya 3 years backlog dem bɛsɛm kyɛn sɛ nipa a yɛ expect ɔmo sɛ ɔmo ba bɛtworo ɔmo din no ɛdɔso ɛnyɛ the normal registration na de bia yɛyɛ no because for the past 2 years onya na sɛ afi na ba bɛyɛ no mo anankasa atam na sɛ ɔmo yɛ ni nyinaa no ɔmo nyina gu akyiri afi na ɔmo nyina ba bɛyɛ nti sɛ na afi bia wo ya wo wia onya nipa 2 million and register this year you should expect about 6 million. The kyerɛ one say approach I would call in the previous years you don't apply the same approach. This is common sense because so approach the same approach ultimately reach out to nipa ni nyina back clock ni nyina asama aye daria and this the kokota yanya Ghana fo bi no mo omodo Ghana omo hu se de omo yi nkofo peso omo se omo no a ya mfia na yansi fom a kabimam kabi ebeteta pansa mo omo omo so de kokot no ene se so kotro udi a ese se abato commission ena osi table no ode na crash fo ba na kotro udi yes abato commission krata ode ba abontin no ena o kire mu se so pese otro udi a obebie ni offices a e won the district offices because there is a mansin crop on no yes and this okomi crop matwema na bia o de kwa atwema mponu a omu crop on enyine hini and this free enyina sa kata atwa mwurem mena na bema akuras ye fra premedi ye fra say apremedi but as kata atwa enyina ene mem ni enwurem so enyina sa kotokuom akrabo watin krom junso pu ahuro ya jamtan hunu so enti se so ka bi na evi no enti se ufiri se nkurase ye no sebi villages ni bi na oba efiri mena na bema akurase apremedi eba nyine hina ye district capital no close to about 60 kilometers enye portable road mpo nye kwa hapasu mpo na anam enti sebi mpiedu asa maame ya amansa neba akuya nimo adi mfie edu nwotwe na yese akuya nimo tworo ni dingu abankrata mu na aban se wabie ni office a ewo nyina hini so on free mena na akurase apremedi no mfa kotokuo mu mfa nyina san nante saa no mra nyina hini asa na wetma ba betwo ni din maame akuya tutu we sebi mpiedu asa oje dama to sere osoro na pa do to aduane adukura woni sa okaka sika odi be fra premedi aba nyina hini ni boma na wakeka ko bia be se 1 million eni akiri enka ni sika na Ghana cedi 100 cedis and over sebi akura na so ani pa kro no okwa akofa wo hen ebio so yo obi a
uni Ghana card na se obi na ebedi agina mu a ese odi nipa miensa eka ho no mba bedi agina mu enti se mo ba na se nipa 9 na mu firi ho no mu a mo ba no enti in and out no se ska no nipa ko no okofa wo hen ti enkomo na ye di ni edu me bi a ho Ghana ha sei e wo mu se ye politics me ye NDC ni ko se che ye MPP ni but ye di nkomo bi na se wo di a as I say, no crack because at the end of the day, a Jew are in the Babacan. So you speak, no crack, and come out say, what they say, take your political affiliation aside, apply common sense. For common sense, here, you must say, so be shall Krabia say, I'll bet travel even 10 kilometers crumple to the district capital. And then I say, Nipacrono or Bossa Cano, and Sana what to me, a quacquoni. And Tim Command I never told Commissioner Kenya and say, Ebo ajaye nyina nim se Ghana MPP fo yo mate to mana pansam o mani tika sem basa ye nyina nim se inflation na 42% ye nyina nim se o mani se sia bibia anye wo peska o mo panse na obenya $1 million o mo so ska nyina gu o mo panse ne ade de now so se wuntimi mfa nko no polling station by polling station kra ya ne de ye ka no electoral area by electoral area de se mbese mi kire mama fo te ase a kro bia o mo wo assemblyman o mo ba bia assemblyman no ne na kwan mu ne tremu ehye no saa eho no fa bi kwasi wo enti se bia se o ba fa ne se bia mikrom kotokuo ma kotokuo mi electoral area akwa akira e bia chenchen so na ka odi bia bisi ho akwa sire bia kuro bia bebe ho bia kotokuo e bia chenchen so so atase e bia ano ho ba bia na odi bia nyina sa ka ho tu kuro ba se miasa na form electoral area enti se nipa no so free chenchen so nese oba kutukuma beto ni din a de yan so osore a obepe banku bi edi na eja ona me na fion ponsa kokoo na so saa otisi kwa no so wo fa mbom ho a no aba be si kutukum no abeto ni din to atase enti se we na electoral area by electoral area even though eno no still na people have to pay money to go and ride it is more closer e be ni pa no sin say obeka so nko district capital yes bo ma se mu nka ekopie court sanya electoral commission yakofa na besi aso awaye ka bi anka bi sama asese nipa nyina ate aso so wonte ase adwempa ewo sa electoral commission wetiri mo nkwa nanim sanya sa nkomo we se betra TV so aropa we SOMPA TV na wo so TV a nkomo we ni edi se obi tie kura bi ase ya ba be tro din edin no eye Ghana aban na yeso ohwe mani tro ni din efiri ba bi a wote ekọ ba bi a ye tro din no ebi 50 kilometers ebi 60 ebi kwa 100 kilometers now say the paroma district capital san aba betro ni wa wasa hye mra say so oni Ghana card awon fa nipa miensa ni nachi asan aba betro din na yesi faade no kwa electoral area ba bia assemblyman fo no wono omuyom assemblyman no bia mo fa makache fo nko no mo nkotwra say asem wei e the senka ebampo ni abetra discuss must even be the subject for us to discuss baby a democracy adui baby a Ghana adui baby a Libya adui in the 21st century say yes democracy is why ho as a beacon of democracy in West Africa must we be sitting here this morning discussing this must even be a subject for discussion senior electoral commission when na who the person ochra enya dey say nke betra akwa di hu komo because commonsensically sitting down in your office something crying na ebia wo de ya wo to abobo ano sabi wunya aja ekuba te se emu bi wuni akura sin tun konkron kitu amu da at least ufa Ghana map a trans uduru kumase na so person okohia ya you can travel more than 70 kilometers and dem ko school ya trem geography so nti se wonko akura se da na de mu de jemensa ne ya friend say letter commission form pen inform mu de kromu ne ya wo mu ni village bia ya temase ba mu ko school na ya trem geography no ufa Ghana map na edu kumase ensi Ghana ensi wan kran ensi watakrade ensi wa Cape Coast enti se uduru Cape Coast kroni mu a eho na mu de mu nim akrachefo na omo titi nkron kitu mu na omo de a part of Ghana enti se wo de unko kro kitu mu da na de me can you nim the system there geography usuaye e wo school no it should teach you say eno na me wo Pristia na from ahase pa say obi ka so ofri Pristia na wuti kumase a ofri kumase ko Pristia da ne kwanwa ofri kumase ko Pristia so because ofri ekwan san nye na se nipa kro no fa se oti Pristia ho no she Pristia na kura asentim se so obi kro mu sa to aso dia ene nipa kro ndi kro mu apa o
Now say any pakro I just saw about the state capital sound about Choni dia. To me it shouldn't be even a topic for discussion. Okay. To the extent that I just said this in Ghana for being civil society organization the court. I'm a court but na so ma je ko ha judge for time mo be this asem we. But Patrick you say mo nko IPAC meeting na mo de sa suggestion we e bia mo de ama na bia omo ede ayeyi easy as mo boycott IPAC meeting. Me say this nko IPAC meeting. Say mo ho ni nyina obi azu nim nyansa. Say and come aye die must it take the NDC to tell you asem we are making. So the other parties agree with the electoral commission say bia pay bia near de to omonim no omagiatum but if the NDC koya enka the other side of it what the better omonim say no ebia de no distance wise we ni say ebia mo famra and you na mo say PhD holders near the dey no good electoral commission Dr. Juan Honi den and now I'm moving that to go on Yaw Boama ti Yaw commission here wo ya MPP fasa o mun ko fo nko aguhi ye bo obi di ana doctor di animu PhD holder ye bo obi di anto obi ye PhD holder no person o mani patron ni din na nipa no o mu free enkronkro single community towns na eba na nipa ne tena ho se age se nipa na se so na pa do di to aduane adi kura oni bi no o move to district capital I was just saying this kwatna IPAC asana sanyansa we wahu ekoma be na mu ni edi anopai mate e say this kwatna ho asana asasa be se binyansa wahu say it will take obi asabi oni sika woni hu no e be ye den for the person onim do mu ye nyina ho a vote suppression strategy because I'm reading who say SOMPA NDC vote to pa mostly it comes from the rural communities. So this vote mostly so nkran to anymore because of said the NDC sini kokwa 14 year said the see chom fertilizer free and no moto a muntimi nto said the NDC buy you see yen NDC for ya wa mu a sika no bia ba form obia ansa ka bi yen happy ska engu enkofon pass said the NDC for ya what man ya ma ya ho so ne bre ya ho ase na fom ya no mu nyina ya pe no nipa won nkran to animu no they relate to the NDC more because NDC buy yetimi ye the name go akwan mu mo ho heha won so for Ghana now hwe electoral carriage now you can see say most of the rural communities vote na ho no no is in favor of the NDC and no na about to commission that day we ya oye it is a deliberate attempt to suppress vote because yetimi ye na nkronki to mu na ho no na NDC nya the vote kesi pa do na ntimi register ya te NDC vote so about to ho enwiamu no enya election day nkwa na di wiamu e processes leading to the elections and is we are stakeholder at the NDC. Now try to do elections day. Asana when you abra when you break kwa. So right from onset, the processes are leading to the elections. You know, to send them away all you know, and there's someone in there because some channel, and suppressive votes in the rural communities that are predominantly your strongholds. Now in Kwafano, the panel sorry no this guy on bottom one man go 20 dinner talk about one man metwa. At the end of the day, I'm sure yeah. Na mamu front atanya ye nyina ya swale say ya pa mama free so no na sa tena ho after 2024 I have strong confidence in the court and I believe that same way court no be test obeto enya sma ye so mo tena so kra ha o ma adwen ya mate de Patrick Etua NDC communication team wodi muntintimai pa ene ye tene nka no mame enko me wofa kwasi che ho na ofakwasi NPP moko IPAC meeting bi IPAC meeting ya mo de ko determine sa eniema we of akwasi NPP moko bi near NDC any other 4 political parties eka say yema limited registration no emain adehye no na emua wo mu no adai na mo support wo mo na sa adewe enya adwuma hey as the TV ma mecha na mecha telefone ina mecha afefo so ka ho mecha bi na we hu ma che me das passes and akonya ba his excellency ma mecha na encha koma Dr. Mahmoud Bawumia party mpanyifo nyina so ma mecha wo mo na me didi se abribia no me I chebi ka ho ma me ona sa atili yenim kra no Boama yenim sa atili moi 5 ba wu yi Dr. Bawumia kwa achia na
Canada Japan no more vice president and Chalan Mecha Allen Mecha Dr. Kutu Ochia Canada Japan Ochia Adenimu Ochia Dr. Usofia Kutu yes Mecha Papa Uswankuma okay I'm okay to go. Yeah, you are okay. You are good to go, Ofa. Thank you, man. You are good to go and fee patch. The one part the audio much I say ya now. But there's a Letter Registration Act. I work Ghana. And when I catch it, say you be bia your national identity ni bia no identification no. Ghana card any the buyer. Me did this copy no where you say me the markers me the my bride. So bride bit me highlighting was so na fe wo bia na brutal bright mpacho hwemaye what I say registration act okay okay no ade ye registration ye bibia and act no so what say ade ye this a friend say ID card no ye de ebeye ID card ye say ade ye adwuma nyina so no emra no eda ho 2012 and ye say 2012 you know my ya what we umra na tia kunya so and ya ye mra frenchinu mu say ya beto ba and say ya beto din ya be kwa diska or bank ya be kwa ye papers SIC whatever e be bia no e wo say ya de a friend say Ghana card and ye muna was mra no omo ye say 2012 and okay oh me ba ka no me pacho ayi wa okay pepas me da ma me pacho to betimi sure omo ye ho adwuma de beto zizia nti no de other electoral commission similar registration exercise bia omo ye over the years so the pictures ato the other side nti or the beto so sisi ayen cover that's the part press mate na Ghana card na so obi ni bi odi ni pa me ense kwei ya wana ata dem aka ya na werefi na say the obi ni bia otie asema okaye tie wo de bia wo kasa no asutu ya na oye mmobo pagina no say what dem ha say obi ni bia ode nipa miensa ko na beko na ne ma me ko hwanhwani a woni ska na ode we ko na wo ko tia 1 million ya de nyesa na te dem aka na obo fa bode be tum fa bode be ko wo ye nyina wa say ya obe create confusion bi ade atok ay Ghana no crow for the but asema mechanic na ne say sadie we ya delay nyina no efimo Letter commission for limited registration exercise ya omoba be letter commissioner eko ye say wo kwa kwaje nkrata okwaje permission of parliament na ko nya kwan e dia registration no mo frustrating is how be kan ne mo mani tumi no so 2012 ana mo akasa mo de sade we e ba beto abonten a tema pato rolo ade we down na hwe act no na kan man why the uses of the Ghana card idea yemfa Ghana card no emfanya would you just roll it down now one baby uses of Ghana card and I think that is on the 7 or so are you saying 7th but your national identity registration the uses of the ID card application for the national identity card the following individuals who are eligible to register under section 7 of the act shall apply in person to the authority for a national identity card to be known as Ghana card. A Ghanaian citizen, a foreign national permanent resident in the country, a foreign national. But I want to go to the uses of the Ghana card. Are they compulsory? Say what the Ghana card na buy. Ya di controlling. E buy na ke nyina ya kwetna parliament pa ho. E buy na ke nyina ya kwetna parliament. Eni ya jitu mu ya ma isi ne kwan ya. Ba na kasa ti se we nyina no e den. E kwaye wie. But wo no ba betena se no wo se wo ma ne kwan ma ne mfanye ana no so wo dimi mfa na ho den ensori ano pa se me kwa kwakoye ne sa hunti na wo se wo kwaje mra no e ma mra no gina na chi na otimi ye den otimi de ye na djuma enti ye be se ndc for no ene ma na wo mu akasa transit se no no eno ana wo mu ye the same people wo mu ba bonten ba be complaining ID card ya ye kan wasem no mu akasa mo se edunketia na o ye press conference na mo bi ankoye na mo bi ankoye ene mo ankasa mo nkofo nso so ankoye nso a na wo kasa na point ya me busa ne se eye de na wadwe ka cho se wo mo mutu akurasi nyina wo mutu abama
mentime hu sɛ wɔn nim nkrɔfoɔ yɛ to aba ma wɔn separate obi anim a wɔn nko anim wɔn to aba nti sɛ wo dua bibi na sɛ amfeba we no mu a wɔn na nka bɛto aba ama yɛ bibi na wo yɛ kakra bi a ba bia nipa wo Ghana ha bia obi to aba ma obi to aba ma obi wo bɛ sɛ wakatem sɛ Volta region MPP ni vote ba kokra ho ana sɛ Ashanti region ha MPP NDC ni vote NDC vote wɔn nya wa Ashanti region ha ɛdɔso sɛ de wɔn nya wa Volta ɛdɔso sɛ de wɔn nya wa Volta and you pay baby and wooden figures by your stronghold pana and got a region on because they are stronghold. But I never at the end of Mutimi send your man must be complaining. And to me, I'm a dream woman, Chassis. Sat me, I'm within an amcoti. I am one class and the woman so is Omukot. I just caught the judges in as when we are 80% when we are people free. Now I know they would trust our Konya judges no money away. What might I say? Matua away. Judges say walk Supreme Court amuko sisi you know mo panyi odi mo no say wo mu ya MPP fo ya do makogu ate so wo mu ya we friend of say unanimous 7 when you bubo din bi di tutu o mu so aso pa wo mu complete wo bia no asen atwa letter and as was akọ paper now they call the same people ho o mani nwa de they are shameless o mu I say wo mu bo ni fita du ku bi no mo de nam town. What I say? Nakamo kopede. Enu achi ya o na muhwe gu judge si so. Omo fo ma dwene kwa anya dwuma. I just say ski wo mu ya ye wo mu say ye mu say. Na the same people. Amale ba no mo keka asa no mo ne di mani mo kokot. Say ya kokot ya kwa challenge ade no. Etu kokot say si ane ka so asem ne da kofia. No ase aba betra radio ni TV so be ka che say ye de be MPP judges and gu wonti ne ye kwa ye yanka ma ye no. Oh, so we say near mana, a qua na about this so. What say I didn't know about Quabesi so? Ghana has a baby, I can't quote no. And a quarter now more sanos, or what are the piano Pamuco? Muko de Bim dia, eh, I be a defeat you more. O good that took a quarter as an assembly. Who was that no pijana Betty? And there's our qua will bet you. Kunko, you know, the number for more. Or quite answer soon, your catch and an assembly da. At once and I know Quabedane MPP for court. And so a list of names are almost Supreme Court in the day. The list in Woho, I say, will be free one, no be a bishim. Nobody increasing, nobody could be the same figure, and it's what is the problem? Problem being and this is for person or Medeba gonna have at this level. Adaka nobody goes to be a fear anymore, will be our own throat. Will be our own throat. And I by force. But instead of go back, come here, no be. Ekro ba ko mienu bi ne anim se e bia wokọ oya wo wo ha wan kwankọto aba e be hagene but Ghana has a obi pa na okoto aba obi pa na okoto ne din e mo nsusu ma ne manya hu he said obubo kro bi din na oche ba wi ate na wani na kwakọ ye bibi enkrasi kra wokọ ba bibi ba bebre nkoto mu din na no ba na obo ne koko wan na be ka jo se nkoto ndi mo effort we o me tell say enye nyina na ye sa politically conscious sao yes me ka say ni kwan say wokoye but enye nyina na ye tesa what I say obi o wa wonkoye enti wo effort ya wo de nam court no anu bi na ka motime de ye demonstration they say the muslim be ko the demonstration sika wo matwa to ho Occupy Bank of Ghana utie sika wo matwa to ho for demonstration na ko foko di kwakwa no enye sika ketwa budget o ma ye for that demonstration we ellis kaketwa na seska we wutime de boa na ka mo nkasa mo nkofo a wo polling stations no kra wo even in crossing no kra no mo na wo madwuma so yi mo be kakra mo na ka mo so mo nwura crossing no na mo nyese it can be done ekoko na nka ye kama sanka akwesi ko ni finfi ana ba bi sa ni na ye kama but process yi mi ti say ye throw we wie na konya baby eba konya bi nso baba bio azani ato aba there will be other avenue akonya for baba registration yeah ebia okay before you beto about 2024 no it was a proper say kra na edit me case study na hwe nema na next one kra ka say koni say ya na timi abeboa but abibia no mutum from abi gu nwie mu ma akoye te say ayi enwa ayi bi na wo de gu hu ana ho keka no in Sansana bibisa I know bisa white
utugu obi hu ana ho keka candidate I want to abuba president apia me come o tie na mo tie mo say o mo free wa mo apia na me beka why are the party kai mo apia no o mo timi de bibi gu wiem na ye hu bi se bibi sibia ensi wi ase da but I never did anything. And you say this limited registration exercise we know. Enye kesiesa. Yede beto assemblyman aba. Yede beto assemblyman aba. Ye ne ekoye nimu a. Eti ye koto general elections no a. Fofo beba ne akwakoye. Na we na ye den. Also of say assemblyman aba so amanfo ntan 20 to encourage amanfo any ade ade ka ho no ne de aye budget. Kakra na beba be ka ho no. Near the Akobu Kunum, kama. Now, Fabia Babeka, because there is no way I'll be to register depending on our boom dakoda. It can never happen. First, and Obekaya, Basenka, yes, electoral areas here. Where most sorry TI. Almost sorry TI. And this is first sorry TI. First, no more yano, I think that district level, but we are limited registration exercise. Yeah, near you, maybe. AC, make I say AC focus on be continuous one. Exactly. Like one casa voluntarily go to the office. And then they are all the political parties. Because when I was the that is the best way to go. Because me pato, that is the best way to go. Limited registration exercise are the problems of prayer. Obekaya, you see, Nkophobia Kolodu, Nkophobia, the Omuko. Yes. Yet, almost registration centers. Me Kaipa say, me time, that time I know me limited registration. And I'm a chairman, the make or two was once, many had jazzing up. Now, me share the aquasin and the Haja with them, my fuck on has him, and I want to be too. And a phone run away. Naka. Because what cat, or be bow on what can a banner left to what another trans. And for first year, crying at 18. Papa is the one I won't know. Where see when I call for way of baby number, you do be few more a quail come and put time upon town. It could be almost see a coaches and nipple Friday. I call for nipple honey, I do mobile register was once, I have vote by them and them. Now, Passa, and a letter commission for Babontin said. See a cassie register. If we are nano pa, you may 2 weeks. I will cut 2 weeks nano pa now. You return from 2 weeks now. 2 weeks, I don't know a be register, you know. I don't know, be 18. That day now. On your credit. I think I know continuous registration. Yes. So they would be 18 now. Take your Ghana card. Go easy office. So we look at you. Now what show would be? And then when I have papa. And this is folklore where you are sorry, Jinai. And you pray. And I will understand I know big of him, and I easy person of him, and be Pia baby him. Once will be a Yaviano, or suspect will be a V. And to watch check Cornwall won't move Pona. What my own madness will be a baby another talk of every day. No, as I was see one more person with Yamuntina is in Adrian Bonnet, or call Casamity. And they are no gentleman, met one Casa and Casa. Men I make a show. Is in a team, Bonnie, a team, Bass and Bonnie, one team, or Pedro, Jim, and Yadad. Now you're confounding who come for. I think you see a before and a chair before my, and I just had it here. And you know, never be a home sabotage system, no. What sabotage this system now? Say never call you. A buy in a king, and I just send and Kayqua. But now met me a cat was uncomfortable. I can't comfortably cry a day, or my baba about Chomody. And to me, the message, some of my letter commission, or Munya Juma. But so far, Mahama, so I don't say that no kind. I see easy, no, let allow the easy to do its work. And then now, could do say easy being here in Juma. No one can say say easy ways to the Juma or you know, so I call your problem. Mate, it's a second for you. Yamaquine, na intimate registration, no. At least, you never be baby. No, we not so find you, Juma. Mate, I'm waiting now. Mate, and this is special destruction company, who would destroy. Kwasi che na yetene nka no mame ko Prince Obri ebo Prince say ababa etwema mentwe kwasi che ejina ha Patrick Etua ejina ha sei Prince asem na pa no ene sei asem na ne sei minu mienu di ejina mfimfi asem na ne sei
Yeah, me that. Akakra ni abede. No, because you far and do it. Go double steps later. You are cross carpet. Oh, cross carpet. Oh, the same people you go and you go say about this guy. I know we are number ball as a Jena. Yeah, better was say. Mate, microphones near off. May very brief. Na akwa enemy in the next topic. Issue ya esini enye first time e be esini. Almost election year bia na ye kwoto aba no sansem we si na memfa wonko wachi bebre no 2019 and so be see or say limited registration exercise. NDC accuses EC of deliberate victimization and also the same process here ye fasoi anana EC epese of faso say be into na no so ye limited elections here. Okay. Nti eno so kofa nchi wa hyew bebree edeba o my Ghana mu. Ye free Kobi Kapam. Kapam wants EC not to conduct limited voter registration exercise at its office. Eno so ye Kapam na almost ye independent group bi a o makomu ho abo mu say o mu ye assembly members ne de ka ho. Almost so criticize say. Okay. Nti efrimra no sansem we esi wo man mu and masama make a brief ne say it's a see a find a lasting solution to this problem. Okay. And do baby no mene Patrick ya adwene to large extent about so basi obi edina kobe about registration center and san eden what register the cost involved and frustrations involved obekwa akodi line so kwa what is the guarantee say and now obekwa office ho no obetime anya kwa your registration there. It create a lot of inconvenience. At one point me no offer so ya adwene say enam senka we nye general elections intino yem pekwam bia as a oman ye betimi a structure ye ho said ye empempi ni bibibia na ye nkofa election sem e ma ne nye do and die so that enka this limited registration concern assembly members no se zone ye be group na kenye ne sa so that national election na offer ka say there should be opportunity also the continuous registration. David anti zone. And I'm so one continuous registration. What's the channel? I'm not in free premium na nyina hine. Esa na anti ahwana wujina. Ya ka cho say for Ghana card beji 1 million. Say nka be kwa kwa maba. Yo omuti. Anti the America they say. Ese ye build a system GDA trust ebebemu. Na it should not be so much of partisan e won niema ye kono. Na sa partisan nature na the two political party any even electoral commission atake no my advice is that they should listen to the concerns of the ordinary Ghanaian. Etoda I know my right, this is the law, many of them rana shaman say nemrate ibu oman edu ba bi atie de atimamufo ni bi so ye den air can just this week go so my hene kasai and yaw may cite go so because me free man tamo ho me papa me papa efri ho ana me ma me free Boama tetirim last week kwa no me ko me papa ho se obi wo asomra achi a ye ka asomra e asonabura ubetwa forest more than 30 kilometers and sana the next town to ka se me papa a wote ne poma kroma na atom afe na onfa ka e ozo mo ka no to da kwa na etu da kopa wukuada how much wine and wukuada na ba go so market na wo ba wukuada na wantimi anya opportunity and register that's what that's about so much inconvenience timasem ne say yema common sense anya adwuma na mre bia na ye ka se emra the EC no should listen to the both parties say special zone and obeya e bia hade cluster of communities miensa modie na yenya e dia asundue be den ebeba that entwe we gina ha we twe na basa enya ade ye den eboa looking at the fact that say niema mu ayeden ayiguso a ye kwa enim no any inconvenience bi be create dia mo bia no enya ade ebeboa EC should listen to the voice of the Ghanaians na onye dia e dia asumdue beba say the bit ma next topic ni ntina manko mu bi mate me enko Alan Chamatin resign me nka say resign
wa withdraw from a NPP presidential race no a womo ekono wa withdraw de efimo Prince ma mention say emfefio because wo no o predict ye tina ha say Saturday na ye cover omo special day and day no after results ne banana o kan say uhunu say Alanche Martin will resign the coming obe step it down in the coming days e dey na uhunu ye onim we nyina ye na o ma ya mubo and eduan ka me na me hwese na utimi hunu sika kofo di won komse hunu na wo say free president me Patrick o me ya penta bo bi abobo ayi wa ha now ya pe ma be 10 do ma 2 rows munya dance rich love so ya be discuss nya ma be 10 munya dance so fo ne tatahwi so fo no bia ma be now come you me san na fa ya be da kam now o de so utimi shan kom ma e kwa me ma me kom wa no ama kom praise ma me tio no ko me say tama na ye quality results na me te baby of fatia yeah now te baby of fatia yeah meka say ade ni piet say the attorney for cancer trans as yeah it be just flash and you don't know me na me intercede there say yeah there's likelihood say you akodwa Alanche Martin or best step down because of the ecoson yeah na anya me nwanwa me kan say fede ni wu eye fanyina mu wu onim say enema bebrebe timi asa sisi ansana ya kotu general election no ebe onwanwa say others bi so be die chira step down na ebe onwanwa so be tesa asem ne say nipa bi a omoka ho bi no frustrations na other delegates no and as other contenders ni go through no heavy na anadwi na me da hwa na mantimi ana njira yes oni ala na ya adwene say process ni nyina was not fair yaw amem pese me too political ma men ka one enye fair o share both parties constitution ma o say so your government appointee na person be contest president here from at least you can MPP there so let's limit it to MPP enti we are minister na per president here this we see for but we are vice president there what office now we are there you still come under the same idea so enye party ni na created by the architect of their constitution you know, it gives advantage to a certain group of people so wunyina once who are bemu near so person be the president necessary step down there and find only who you are because we are vice president constitution at every material moment ubetimi resign enti say wo ka say we are minister there si form na mom we are vice president there ubetimi atena so because of the creature of the constitution straight away that single act enya fair but I am not saying this to blame MPP and I said that but can where the unfairness come from and a free but the showdown ya wan hwa showdown ntimi showdown e maso an hwa showdown ntimi showdown se wo hwa niam a ekoso ni nyina it point towards one direction na mama na SOMPA say the statement I make here this week ma trend say na me say me grant interview do baby na me voice me say me nkasa biem nukwe wom ne say so wo hwa ba ye koto ya de no mete ha me kan na man capture me ye ade ha me wo mu ene say wo hwa the home region of the vice president enipa 28 na to aba yes enipa 28 na to aba no omu nyina to ma Dr. Mamu ba omia block yes bibusa am ho se ntini pattern na omu call ho koye campaign se bi obi antima nka nyansa se man kire wo mu saade we kesi wa asante mantam anase esi won fantimam a any of the candidate ni fra enkene declaration say ya yen cancer ke kan about tribal issues ke the tribal lines ya na pushing issues ni bi di ato nchen but emra so say esese yemma the public no o mutimi hunu ne kama pepepe ye any fairness eba system no ye den ye kan ye vice president e fine gentleman ba wo hwe ko ma fa so eto aba no se obi decide say obeko in that direction ebedu ba bi no the tribal nature of our politics no enya dia eboa and wo medical send the first signal se wo hwe the party MPP ankasa ye se dan kwa dombo busia tradition wan hwe ya
kwa animu no benya nsunsuan so wadache ya asem wo yebetimi atwa ato ene say technically you are telling us that the other tribal group no munka fund members no almost take ne hen because eney yes busi abedi of course busi akonya santini oye wanchi obekọ west school ya school na mhye mu na ano no ana otena santimantem eye adwuma by Ashanti territory no amanfo fi say Ashanti Libya majority na no Ashanti na wanchifo no nyina yes by na redemarcation wo hwe de ekoso odoma ne de keka ho na eye nsem pii de eden e de maye masem ne say ekwaya ye fa so to aba no omu enye Emma pepepe ye enye den emra by brief emra ni senti na minyama ofa ne kwame mi gidi say yera kwadwala nchamaten wa amwa ne ho ene meka tupe de biamba meka bi de di kai by the creation of the constitution vice president bi otisu bia no e wo lamplight esen wa ufrechiri ebe pre the same akunya also nye member of parliament member of parliament at a greater disadvantage inti edie na necessary koye necessary onim se all president daache no or build ne ho ana se or build institutions individuals bi ene e ba ye me boss ani di na chie one day was the to her is the bc karosa henkura baby bia was do or die obegina ho ayden e de ama no hwenkrofo di na chi for all the 8 years you ko position no ba ye nyina no wantimi am build this anema ni bi enti na eduru ho no by the architect of the government and there ya ne say brofumu ye wo law word be offended the principles of vicarious liability na we trade minister abetimi aboa nkrofo ba wo boa nkrofo a ultimate enipa wo report man presidency enti se Kwame Dimachi so support me na president ya friend se Kwame Brahma memoa obi faja me chair den akọ enti necessary ko look sharp na we build setup bi de den eto solid ayeka now finally na onim se on build human institution at least ko adopt Canada Japan star ni bi on set up media house once when media house e kana sem yes hey se sompa nka Canada Japan asema on my FM ni saumu multimedia net FM be kana sem ye ncheke no we nyina no said the nkofo kana that the being was too much and ye na edi akire ban she be politics ya ye be buga ani butu ye be hye de abebo mate the Prince Obriye boy a banking consultant mame ko Patrick Alan Chamatiariza was stepping up when came from home. Na okay. Now we have found. We weak case. A weak case. Phobia. Case papa. Fine case. Eba police station ya. Papa. Fine case. Weak case. I don't know. You say you see dinu wie now be o be fine. What the bar omu am so fine ni be o fine ni be na say. You didn't say we weak case. Okay. Now come person I call back to we because of time in but ajanimu our premedise or here and I say Kwame asema wo kan die enu antina omon pese am dey baba me atro yedin no ajanimu our premedi a wo hwe wa no pay message or dey abroad no because said there kokwakuafo no omawia ta so sa afi on be 20 na ado said there and now do kokokura akọ na akọkele siskani ho na otu mienu na onsan kan osika kokobo no text message awade text message awade brem so na me say okay so okasa o mo kare no mo nya sikantua de a wakọ no kokokura no ka siskani ho and ajo mama ensida omunya fertilizer free di go omo enti wo say the kokwakuafo na wi atata so ombe 20 omo no enu tu no omo pese omo ebe turo mu din but se basic kwa no betena so akoturo mu din enti motivation aja ni mu edi message ni basi si a wo mu no me encourage omo maka nyina se aja ni mu asema a wo ka no se omo tin na ombe na se na se mo tra bobo ya so kra akwa Ghana ho do ne se de yesi awiata so se MPP fu yi ye pam omunti mo tena so nko na mo nyina mo ka mo na yenyi amamu bɔ ne mfiri so now enkomo ya yedi Alan Cherematin has stepped down NDC FM ho bay oh there be say oye krokuku na okwara se dabodabo ya de bi nesenye na wanka na obi twam no se entakramwa de mu nyina mo ya jimifo a se bia ka ebinka na ntakramwa MPP for na ya amanyo ko enyina ya politics
enti sɛ yanka bi ne ankyerɛ wɔ mo na ɔma ankoreto ɔmo nneɛma na sɛ obi twam no sɛ amanyɔfoɔ deɛ saa na ɔmo te ase bia ka okay enti kurokuro nka dabdabo asɛm mfa no ho nanso wanka bi na obi twam no ase ntakramoa sɛ bi sɛ mu nyinaa gyi mi pɛ kurokuro na bia ka ni ɔno so nka ɛmoamoa nyinaa ɔna yɛ ɛmoamoa doctor ɔn se yesa no book na kurokuro na yɛ ɛmoamoa doctor enti obi ɔyɛ doctor deɛ sɛ nka sɛ bi ɔyɛ intelligent enso na dabdabo am yɛ didi na tem enti ɛsɛ yɛ ka MPP fo asɛm ni bi no kure ni nyame anim ade ɔmo de ayɛ alankyerɛmaten no emu aya o ade because as a political party no sabi alankyerɛmaten so akɔyɛ wiyo so akɔyɛ den yo ene de wi wo no mu da bi ɔmo nyinaa de ɔmo ni asini so too much ɛkɔyɛ to the sense say appointment ayɛ mampo so oyɛ alan yɛ ma so obi kodi nkonkonta say wɔyɛ alan nipa kɔyɛ fɔ so be yiwa fra ban num be yiwa frim ɛne ma akɔso nyɛ ne na hyɛ ase o okay kyese yɛ di alan chematin kofo nani saa besi ne yɛ kyɛ post ayɛ ma na onim MPP for no ɔmo na ɛsɛ three tradition dankwa buzia and domo tradition now Nana Danko Akufo-Addo has successfully killed the buzia tradition and that has been the purpose, that has been the focus of the Achim mafias all this while. It has taken them years but almost successfully and with the help of some people are originally let's go holding front with the buzia fraternity no Boama kill buzia fraternity no forever and I don't know they will not see it today but some years to come omo dem abo omo dia madisu aba omo ka achim for no ho amo destroy the Ashanti block which was represented by the Buzia block in MPP no years to come they will sit in their house and cry because omo hwe omo ma ne omo nananom struggling to find a place in the MPP. That is why they will realize Bonnie or and idea or funti or and idea don't be identi or but sometimes to come and fear be a air banner. So I'm trust how our descendants were struggling to penetrate, especially to be flag bearer in the MPP. A whole number realize they say Bonnie be a Didia Lanchematino Karma is responding to them. I know you're one aspect of it. But my first because a Buzia tradition, so almost in the general secretary, the national organizer, even the national chairman. Who did then Buzia tradition? What did then Buzia tradition? And yet, una wo tell me Buzia tradition, pay who demarcation. Yes, Anthony just so a Buzia no home. Okay, Matwase. Any 5 years, okay. Buzia ni bianim. Nipa 5 na kan. Dr. Uswefia Kotonye Buzia. Achim had Francis Ade ni mo nye Buzia. Onu na bia mama ne be 50%. Be 50%. They have successfully killed. Kennedy Japan nye Buzia. Achim da na Kennedy Japan all this have been with the Danquest. And now so propose. And on there's or breaky the root in the party is still in line with the Danquest. Baumia Dombu. Do hamu. Baumia Krampo there. Why dankwa because no kwade de ne bakra no oni party card nti dankwa for na man be ya MPP ni aye kwabna Japan no regional secretary ne ka say ba me aba no oni party card eye room be na say no NDC ni but ye kra de nye won hia nti obi a no oni party card aye na ba party mama na be oye dankwa to the London open dankwa for ne chairman dankwa ni nyina eye ba me now bebe edu na senior obi abu e kan sin bi wan mo adwena amaso otumfo tu asantefo me asantiniti ana ka che say yedumre bia on ka se enye tribalism de but edumre bia yam asantese mu hian so okay yes otumfo kan mo asantese mu sa afuto na otumfo de ma hian man prusifo ne tie almost say asantehene is an embodiment of this country or kasa ma yen asantefo he speak for the whole country yes and the foot na ode ma yen no man prusifo ne tie no say asem otumfo akan ye beti taba na omkoto ye no man prusisem hia om 28-0 papa bi fridge mu north east fridge mu de we yanyinya 20 why yes ya bo ya ba hwew ya ba few de sasa ya fe no ya ba fe no the say yabutu butu no yaba butu no wallahi yentwema 28-0 2DC no enti Alan other aspirant ni nyina man pusi for na asase no so north east ya ba me krom 28-0 ubedu ye krom ha kan ka ka results na kana amanfo nti Ashanti region ba me 97
Alan 10 was it 10 years kramo da kana we was it kramo da kana I say abasa enio ma akwa wi was say nya de ebedie nie kwakwan ya de ebedie nie o aboy ya wa de etu de hwede si wa mamplusifo ni krom on the note nti alachamatin nyom resource ni ba ya ebeto na anima na ala ma so nya de ebedie nie kwakwan ya de ebedie nie o because ade amoye na wasante region ha say no ade omudidi no ni djuma omudidi no o say ala ncho nyom no say nya de ebedie nie kwakwan ya de ebedie nie o Abualan, what did he say about to come? So if you look at the way they did it, Antonim, Alan Chamatin followers now. Omoya so, Alanya dear, Mimi who results and I was shocked. Vote Alan Timinya. Mate, Alan Chamatin will draw. MVP. Yeah, they are more. MP was a Bibiano. Yeah, no. Mama slow down kakra. Abibia no, what is omu kasa? Hwamo. And this is for especially 12. No more hwenu mienu. Hypocrites. Otu voka say, yami asante samu hia ye no. When eto abaka ne. Kwabra do for ofi asante ye okumawu. Me support no. So ni. Onya me kasa wo support no na one support no. Sata mo no mo a mo ye NDC fo no na mo nim se ofi kuma wo kwa na ya asante ni okuma asante fo ni ha wo hypocrisy we na ya na tan no ya na tan ko bonsu ofri ha ofeso anse ko wi ase na ba mo tu asante we na mo tu ma John ofri ha wo say hypocrisy no wo nya twema de bia ye ka wo masama ya na nipa pese ye pese hu no wasa de semo hia no unua ebe sei sika 5 billion and or they quarter on the form oh me ba kasa no he who talks of equity must come in clean hands on sa nya clean and men can send bi sa wo kan send bi sa no na ba yi na ke hu sa Ashanti region fo nyina no moto mo ba ma kwabrado fo na fe argument no ayede na so step oh me patron no wo kurata ma intimidation amode ma na bi ni akwa modern faso o ma no mu ye kwabrado fo nkola no mu ba radio so debe na mu de mu atenia boys ibaji wa wan kasa kwa tembia no mo se anya John de aye nko John wa na ekọ John ofi koyim okwotu wa ba e ma John wie no ba betra dem ha sei e be kasa obi ato na ba ma ba omia na ba o mutuma John ma wa Ashanti region ha NDC for anya nwanwa na mom 97 no na ye nwanwa o se o show you see your size what was size wait is it justify what they do to Alan no or justify the omudi Alan or justify I am not say omusha ya is not yeah 1 minute just 1 minute what the other say yeah something for now yeah and this was me ba obitimi sha obitimi kasem ya me ba na santini na odisem ni achi wa odisem enti aba musumu ko tu yem fa ko disem ni achi ana point no a wo de ba ye no was here bubu na next time ko ba bia wan ko ka bio you had two Ashantis e wo mu ye ko wi ase no man fi wo mu na kwadu agiman Asante de sie pa no kwadu ohima mo ko to aba sunyane opie ya na mudu mu mic wo ho nyina go ma me na mu ase poto e ma me no ade abufu ko te ne party Asante fo no mu wo party mu amu NDC party no Nana kwadu wonye Santini. You see, hypocrisy de bia meka fa omu ho no. Etu beta dem ha. Na wo beka say na Asante fo. E na say abanu ya ntu na Asante ni anwura ho. Ani mfanti o. Wanka sa vote wunya wo ha. Asante region ha. Edo also say de wunya wo voter region. A fact. Yeah. Ada na no dia wonka say I was Asante fo no tuma Santini. Na de okodu ba bi dia ya metoma ho. Ko do baby no obi to mo obi a na wonya problem yeah ma make us some chow what last year ma me dey be choices here o ya 2014 2014 ya to aba when you say a lot of people are northern region so to mananado a lot of the people are northern region atuma is actually the president is actually the president is saying 81% our 20 friends saying 14 oba back
after special delegation. Okay. Back benya 94%. Okay, now yes MPP presidential primaries. Yes. Okay. It has to vote no nya dey free fakun. No one why ni. Oh, no mo yes no mo koy. That time say Alan Kobi. That time Francis Adenu mo Kobi. Analysis na o ye. Oh, me pa check achemfo no ho. Oje, anya vote na do nya. Na da be check. Obeto ka tell me say. The analysis na o ye. Obeto me ka to say obi. Almost to 28-0. Remember, anya issue. Akoto ba Ghana nyina. Na obnipa ba ko anya 94%. Aya asante fo nko ana say achim fo nko a. Aya the whole Ghana reflection. Ghana na say MPP. Baby na free neighbor. What is the mechanism? Some people no mo dia ne tie. What you mean can't tell me say Mahama 98 no wonya ye no. 98% o. Ono kra de wo fa no fada, wo fa ne fom. Busa ne say wo mu nyina no mu ye semfo ana. Omo mo koto Abama. Omo mo koto Abama no. There are a lot of Ashantis omo to Abama no. I water for to man and for to man will be out to man. But the point, well, please, we don't have topic, Cheme. We can't will because what is that topic? What man says, no? What's a man who can be a person with him? Patrick, the person with him was no one just had in the Patrick Mesro. I didn't know a friend at the centrism. Resource in the tribalism, me patron me ba. Tribalism near the Adeno. And what? Obianya Tabal. Why? Obianya Tabal. I was reading the results. Me patron, me patron. Almost 28-0. Analyzing the results. I say Baumia Krum. Omo na tie. Yes. Otumfo asem no. Yes. Ono mo 28 on block. Yes. San oka. Otumfo say mo mama sante se mu hia mo. Enti nkofo no so ma wo mu mama pusi sem no hia wo mu. Inference no say you talking tribal. Oh, masa. Aye pure. Ebia offer man pusi for man pusi ehia o mo no. Na yes, it is true. But ebia me so Angela me di free by say man pusi for man pusi hia o mo na ebia na man pusi no edidi ma man pusi bidi. And apart from that, so ebia no man hia no. Media wadie no. Nipa ne media wadie no na de ne ko. Yakoto abai. Obi anya opportunity. Obianya your friends saying of Adiachi now is ala na ten party how. Oh, that mean no problem. Adiachi now is so as independent presidential candidate. Oyamon so. Na consiche. And a catcher friends them silence or me contest. It is all case wo jai no what party. Who am I? Many why say me kwa ko bi ma chairman so se na kai who am I? Mentimi kabi. Ya wo ha say ya na kwa du kwati ni hu. Obi ti make free and this kwa ka je na sign. And I hope so will giant swap. I won't him. Obi antimi for now on cast we free party. I make a contest no. Obi antimi ko kasa den one contest and I say den we giant. Yeah. And then you be na show bi. Obi an wo betimi aka tell say was it was spread by friends saying never baby them na see here. O say you skewed that they not to see one particular person. O say how was it done? Okokuntokwa awo friends saying baby ya to aba. Yes. A criminal. Anya court asem. Nipa kwa na wasi ya rihwa no ne abo no. Ya rihwa ne dem police. And this for mu ankasa mo koto aba o Cape Coast. Mu yutumpo atwatwapo no kura no hwe de si ya mate ba ko wi one person there mate pro nipa o ba se ya hwe kaka no ha me pato mo nche kaka mate me twa mu nipa bonesam mate ko tena ba bia na wo kasa amo pro ko fo me ho papa mate ye am pacho ye fancy o kasa o ka sama no waka what obi ani ni e asema aka je na ye tresemo asema ya fancy me cha ma go ase so na me medi nkomo ha ya kan sama mo se time so ene rich love nso ni nti wa me dream tem na Tony Sack electronics yes but property 1 minute on madam for otumura ka Tony Sack tell say yes so management yeah mama fa kwanya so nchia bi ya teacher Kofi Joe okay we Twitter mass Twitter wo Kenya say okay ana menu adwomo umu nhwe okay okay Rich Akwaba
Now we the radiasi Tony Sack Electronics for ye koto fridges papa prekon ye koto microwave papa prekon ye koto ceiling fan says bibia electronics ye koto no Tony Sack ye se mo special package bi edemaye me nti we say nkomo bi e wo ho bro nya nya mbema na ye de the price ya p hand na asem kesi e bi next week ye promotion na promotion na ekoso na was 10 to 50% discount off. 10 to say 50% discount off. Property electronics. And to be better fridge na say 1,000 Ghana cedis a. Meti menya na 500 Ghana. Nana. Yeah bi da. That's right. Yeah bi obi oto ade o property electronics bi anim say. Yetimi ye bi. It's a property. Said ansana mekoso no say say na new showroom. Ya be new showroom kese pa ze kroma de no net so. Showroom ma fa konopa. Duwa na yo say sane o nyina na. Ai wo edum new Melcom hono man opposite. Yes. A signpost to cry born no cry was we were so I wasn't quashade cry a honum and yes our your old unisu honum my SD Karam building no Wesley Methodist roundabout now sunny and see honum triangle be on the opposite to Abun say Tony Sack and I was Sunyane so Sunyane and so your property electronics and also your cocoa board roundabout yeah OA travel and Tony opposite wow nice and it's very beautiful showroom and this one your class printers kasa preko distillery side one more and ti mama ko promotion is property electronics obi anim say eba air conditioners eba chest freezers eba fridges eba microwaves eba rice cookers eba chest kitchen appliances in your home appliances in property electronics honum na benya papa yes. Apart from say energy efficient which make an say entrekania BP nti enko say me koto deep freezer na betwe me light ama me light bill akosro we very economical okay na new man ratings ni star ratings they are from quite 3 stars money man no I'm telling you we have 4 stars wow there's a property na nya ade ketwa nya electronics ketwa pa na dia beja so no it is apart from say entry kaniana ni boyefo ni boyefo impop kra yenye promotion we have the best prices impop cause yenye promotion kra our prices are the best and as thirdly as also no ni durability so beto ade en nti ne fa ne property ni twi ne be ka say ejapade I set it trunk no yes wo fa bi na de koy o ma me de be koy o sister de be koy wa de be koy bi da su sisifie onana no nyina de be koy sa na tie sa na property ye nuoma no etie afebo yes enti we promotion we say no obi aya no obi o say flash promotion just 6 days mo this promotion 11, for 6 days 6 days where friend of rush out just say no is a rush hour pa to America o TV akọ konekoto bi o fridge abra me ne wa ka be obi otie me na obi a otie me na minister kra ma ko pobisi na me de aba 50% from 10 to 50% ebi benya 20% ebi benya 30 na sadie 2000 near amount 10% cry was saving. Yes. Are there 5,000 near amount 10% cry? Was saving? Yes. Wait, my tom back. Yeah. It this week in the week I see me just from Monday to Saturday in the week, which is 11th to 16th September. There, property electronic your showroom. Pierre ni promo Sunyane Kumasi Accra retail ni wholesalers nyina enya asem keto ene nka mo ska bi da ba bia nka mpofa betu bi kogu ho promotion ni twam ana mayi no wa kona kopa busia ba because it is starting Monday next week Saturday. Monday to Saturday where they finish she wo wow so 20 Monday no to Saturday no one man is twam so opportunity way especially students sure omoya o say na misika na mkampe frejo but misika any ayi this is the time I was with me babeto okay because yes slash we say na say apart from say slash you know cry ya mouse at discount huge discount no oto esa chawade e bit me microwave right yeah mo say te so no say chemade na promotion ni say you are in the era of showdown the woman there over the showdown in the property
Showdown Property Electronics promotion next week. That's right. We are shutting Kumasi down. Wow. Kumasi will come to a standstill because of promotion. Sure. Enti Property Electronics ya media grow cry. Enti na ye tu en safre obia wa ejomfo ye exclude obia ejomfo student who you see ni fie. Just ejomfo no cry they on say because of electricity bills enti no unko tade na fa metoma de na de bia unfa usika ni electricity bill omo ye adumagu be ye adumagu enti me sell wa wotimi nka ba bia timi nka bia free Monday ko Saturday 1 week po 6 days and 1 week po 6 days from Monday to Saturday. Electronics ye showroom we dum opposite New Melcom and SD Karam Sunyai Coco Board Runabout okay. Accra Spinters Enti the numbers betuja mo na sana no ko ai uko social media Property Electronics GH Facebook Property Electronics GH Instagram. Okay, until you call Facebook, or search Property Electronics GH. Ube Facebook and Instagram. So Property Electronics GH. This is okay. To say me call no more. Na ebia me wo baby to say infan say Cape Coast. Na ebia minti me ma. Ebia momo bi o ho no metima ye na momo de package na brem. The numbers be just contact us. Bia wo bia o se wiem kura de be. Ye de enti no ye de ya gi edin dada. Enti se wo Kumasi na open chechemu anasa open direction anasa open bibia. Wo betima frɛ 0240 29 24 and 0244 11 92 36 wholesalers no share screen ne so a who numbers bi o honum yes for wholesale Kumasi and you know Kumasi is 050 person mo be 2 ekoton no 050 810 8337 0244 and 0244 26 61 93 now Accra now 0500 0500 309 number be can last year Accra there both retail any wholesale and Sunyane so Sunyane asada meka ye Coco Board Runabout opposite OA Travel and 20 Sunyane so number is 0273 26 06 0273 26 06 Property Electronics yes say top papa preko showdown promotion on showdown we are starting Kumasi down next week they will come to a stand no better once better promotion we want brother better for na next week can be a shop as enke you na ka be it's last one here for Kumasi numbers no 0244 11 92 36 0204 2924 Yadamasi. Baby, I will be so say distance is not a barrier. Mate. Yadamasi. That's it. Abusomwe. Abusum. Say wako shop. Akodi dwa ahodo basket ma. Emu provisions. Any nyoma ahodo ehia opa. We delay musa. Edru so na ukotua